angeke lento leso because njenganyalo njengoba ngikhuluma le show le it's all about ukuthi nanyalo nangicetha lento nayiphuma kuyenteka ngidofa yabo but it's fine yabo but into le right uma cela ngizoliphumile yabo khulileka kwami kuphumile ukuthi okay right into le ngihlukumethile ngize ngibe disable yini yabo so kude lo ngade binary but bonke labantu basaba ukukhuluma ukuthi ngeva inhlavu ithi pha yabo esikhana yashaya ngesikhathi asathi ngithi before ashaya ngithi evezi wendani uyabona ngibona uvula le ligeda ngithi yabona labanye bakuduka makhupha head yabo ngithi evezi wendani ngilebeka phone uvale kwamadlana wena sitokubulala wena hayibo ngithi mina hawu umputhu loyo ngithi mina hawu phuthu ushokini so senginathi number taba ngithi tamandla nata wiseman ngisecurity lamandla ngithi ule wafona wathi yikeleni lo role sale icommand lapha yabona ngithi mina hawu ufonele lo wiseman ngithi wiseman ngishaya imbamba nangishaya imbamba kanti labantu uligodi livulekile sebakhona bankapa la yabona yabona ngiyabo bakapa la street so bathi kha sho kwavuleka yabo i-brain injury leyo angisasi normal njengokubona lento kuyami le sho yabo i-brain yavela. Welcome to the Dobe Show. Of course, I cooperated on Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. Please watch the episode until the end and don't skip the ad. And please make sure you subscribe. Please subscribe. It's road to 200,000 subscribers. So please, before you watch, subscribe and like. And if you wanna join the membership, subscribing is free. So if you wanna join the membership, that's where you pay just 20 rand a month, and then we give you this content. It supports the channel a lot. So thank you so much at home, those who are watching. Today I'm gonna do one of the saddest story. The MEC is not just the MEC, he's a thug. Imagine our leaders that we trust. Imagine our leaders that we trust so much as a community, and they have gangsterism, a team that they owned. You have to pay protection fees just to live in this country. It's very sad, but we're gonna get to the story. Have to confirm if we own grace. James, are we on grace? We on grace. We on grace. We on grace. Yeah, I started on a high note. See now, I can't wait to hear. Hey. What could be doing? Hey, bro. It's bad. It's bad. I want you, James, my brother, are you free if we show the pictures? Yeah, kungekho right but amkhuleka. He was in hospital for 4 months because he didn't pay protection fee to the MEC. Oh. Then we call them our leaders. But actually they not. They just thugs in the suit. And they proven that. Today's story, we're going to cover that. Data litini ixesha. I know. It's God's time. I shall get yes. Yeah. It's God's time. Yabulela mntakwethu. Otherwise, yeah. My brother, welcome to the show. Thank you so much for coming all the way from Mpumalanga. Yes, Mpumalanga. Epinari. Yes. Before we get into your story, sacela ubingelele emakhaya uzisho ukuthi ubani. And I don't wanna interject a lot. Just want you to give us a picture of what is going on in Mpumalanga to someone ongazi, because right now unanendo ohamba ngayo, maybe ubungahambi ngayo. But people we trust, they did that. So bengicela nje ukuthi uqala ubingelele emakhaya, then usitshela ukuthi ubani uphumaphi, then you give us the background of that place and this kind of monster ye-MEC yonke siyithembile ukuthi he should protect, but he didn't. So ngicela nje usithathe from the beginning. Okay, igama lami ngimbungane, Wiseman Detswele, ne.
cha ngiPinari eMpumalanga. So ngidume kakhulu nje ngiyazi hustle kakhulu, hustling ngifaka ekhathi nginabo ma jumping castle, mathende, ngineveni, ngithengise, yabo into efana leto. So ngiphinde ngiyacula futhi music, yeah. Ngifaka ekhathi uma ngingakhumbula bekuna Moses lokho washona. Madume kakhulu ecula emgcwabeni, beka trend South Africa kakhulu. So ngimbeka discover loyo Moses Doy. Bambita Lady Mo. Yes, so ngiyembe bathi lo muntu waseMP bebasho mina, yabo. So beka promote ngimi ne page lami. So then manje abaningi bayidideka bathi lo muntu waseMP baphinze bambite yena kanti lo muntu waseMP ngimi naseKhalamidulu ubhale lo muntu waseMP. So ngimuntu onjalo ukuthi ngingatoka kakhulu enzaweni la sihlala ngakhona. So ngimuntu obusy ngebusiness kakhulu, yabo. So ngimuntu onjalo nje lechamukile eMpumalanga. So then ngetinto letitsite letibi letingivelele, yabo, ngathi no angeke lento leso because njenganyalo noma ngikhuluma le show le it's all about ukuthi nanyalo nangicetha lento nayiphuma ngente ngidofa, yabo, but it's fine, yabo, but into le right uma cela ngizoliphumile, yabo, khulileka kwami kuphumile ukuthi okay right into le ngihlukumethile ngize ngibe disable yini, yabo. So kude lo ngade Pinari but bonke labantu basaba ukukhuluma ukuthi MEC le MEC Madlamsibe uthumele bande ekhala amato ngibulala. Lokho butwami. Qala kanjani lento and ukhethwa kanjani ukuthi agcine MEC? Okay, mina lokho politics asinto lengilandzelako. Yeah. Mina ngibhizi njengathi ngishela Dona ngabo mathende ma jumping castle, studio, yabo into jari neveni, yabona. So lo uthi into tabote ma MEC na ma treasury kwabo ngingenelana nako, yabo. I problem ukuthi mina like yabona ukuthi yabo njengana si class khona ne. Ekhaya kithi kaGugwami la ngitalo khona. Elikhala lesi tawusuke ekhalami likhala lesi5. La ukuthi ngidalwe khona. Yeah. So nangithenga ekhaya, ngithenga enzaweni yesi5 nakaGugwami. Bonke labantu labahlala lapha. Ngikhule bangibuka ngimncane nalabanye ngikhule nabo. Yabo? Then ubo wathi banakhula nabo so uphizo ba successful. Wena uJaws bakujabulela kanti bakuzona because bonke baba mafake. Then ngilaba hamba khona bo joina ini le gangsterism ngale. Yani yale mandla msiphi. MEC Le la MEC ubathembisa into like uzocreate into uphumelela wathi yabona. So labantu like most yabonjana abafana labathuma abatwakime ekhalami. Bafana bokuthi bakhona lapha kulama video into kusendela ongena nama video ne wabone lama video uyabona laba attendabo laba yi3, uyabo. So nangenda music video ngisuka nginabo abancane like into abafana, uyabo. But because lento besenkaphumelile, uyabo, ukuthi ukreate fana usebenza nabo mathende ma jumping castle, uyabo. Because basenkabone nto ukuthi nangibe ngihamba nawo ukuthi ngibhadala R100, uyabo. Imali bayibona ngathi incane, uyabo. So bagcina baya ngale because babona ngathi ngale nakuphileka kahle, yabona ukuthi into ekhulu, uyabona into efana lento. So bahamba bojoina yini? Bojoina ngale basuka kimi direct, uyabona. So nakusuka lapha then uma basuka ngila mina ngiphumelela khona. Ibusiness yaqala iyashova kakhulu, yabo. 2020 tukale 2020 the imoto ngibe na before, yabo. So then 2022 lesikani discover Moses, uyabona. Discover Moses. Moses bekacula emgcwabeni njengomuntu ohlanyela nje ukuthi ngiyabekisa ngisho isikomoto yahlanya, yabo, njengabo sikomoto bathi chuchisa lati ingcula, yabona. So Moses bekacula emgcwabeni. Semina ngabona i-potential kuye, uyabo. Ngambita ngathi Moses buye ukucula kimi, uyabo. So wangabelieve Moses ngathi buye sitoshaya ingoma lemnanzi, uyabo. Because wena abantu abaningi usinawe ucula emgcwabeni ushaya bonke ngakmillion, but lento le ayingeniseli imali, uyabo. Ne-Facebook base ngabhadali back 2022, uyabo. So angekukhona uzokucula emgcwabeni umemede nomemede lapha na wenti imali, yabo. Not uyacula uyahla uyahamba, but you can change these things yende njani i-trend, yabo. Ibe nento ngilangimrecordisa khona tingoma ngamrecordisa Moses khipha abantu ekipite ngamrecordisa ama-fall ingoma liyaduma kakhulu nala choose yasidisa futhi, yabo. Iduma yabo. Dumi yabo. So then nalenye ama-fall yaphakamisa ngisomize isikani athi ba-hours ayito asenkhohle ukuthi bekumasama noma bekuma metro athi ama-fall kithi yatrenda kakhulu ngale kithi ukuthi somize lethu ukuthi ufike wayikhuluma kuma-hours, yabo. So into efana le so there's kana dume kakhulu Moses,
kwangena amandla Msiba again lo epolitiki because tobona so setulo lo Moses wathi Moses no wathi kuthini wena suka lapha na mina ngitokutholela imisebenzi like bo art and culture uthola bo 250,000 into efana le yabo so la busy yabona naka busy bamfonela beyahlala ekhala mfuza yabo ukuthi kanti beyahlala kagogo wakhe then wasuka Moses ngamlaza kagogo wakhe ngamcela gogo wakhe ngaze akabuye ehlale nami because babona ngaso uyahlanya ngathi ucula ingoma engalalgay yabo so ngamhlala naye ekhala sitemfata nabantu abami so lento bebangayibelieve njengabantu abaningi bathi uyahlanya shothi uhlanya nami mina ngibabe banda ngethi ngilikhaya ngithi sewathi nalo babe shothi uyahlanya ngoba ulandzela into efana le yabona lesikhathi sukuma bonke labantu yabona sebayisupport nalo babe lo Mandla Msibi zona kanjani naye so ufuna kungena kanjani so ufuna kungena kunokuthi ayitekimi athi airport noma atshele Moses athi Moses lo mfana ngiyambona lo yebo ubone something ku let's invest lakini sihlale phansi discuss yebo azange discuss lutho nami yabona wamtshela ukuthi wena njani utomphushisa ngendlela yabo yabona ngathi mina no it's fine yabo arrangement yami naye bezithi siyeda 2022 October la juice sihlala juice yabo sitokona kuthola ama big companies that okona kuyiphusha le yabo because beside like mafani konke belinto wangimi yabo for customer camera nana konke bekushuta thina yabo efana le bona ama video okusentelwa lokuthitha yabo so konke lokho sidendeke lesikhana suka sebese afuna kumbamba athena njani because usoduma kakhulu yabo wena njani so ufuna kuba naye ngathi mina wathi kuthini mina no angihambile into njengalita because lo babe into letingi asitithaza into letendeka lapha enzaweni yethu ePinari uyabona ngifana ngoba na usuka eKhalam usuka uKhalam ubala uthi ikhala es15 kusekhalakhe uthi 1 eKhalami so khalakhe lesikakhe les15 uyabona so bine tonke into siyadibona uyabona Firecast kwashona Sipho Mkhabela yabo lo mnyebe kamngani wami sakhula sonke yabo shothi ngila kagogo wami ngikhala nje 5 naso kagogo wami lamva kwagogo wami sekhaya kusekhabo Sipho yabo washona nakashona Sipho wadubuleka yisisi mara into lisikana suka lapha ekhaya kubo wasuka wathi uyakuphi ubita ngoMandla Msibi uyibona so ukuthe lelo langa lelo kuyi Friday washona Sipho so then nakashona Sipho ushona njani uyibona that's the problem so ngokulandzela njani bile uma wena ngita kuwe wena njani ubafana kwerathi pushonini kulandzele nathi wakadzimba makhelwane waSipho futhi uyabona nathi wahamba nabo angiphathi baya ukuthi into tabothe ma ANC uyabona emagang wanyamalala nathi till today nathi akatholakali yebo makwa nathi nakambuta uya kuye hey phela nathi wahamba nawe bathi social fail empini uyibona so yebona into njengaleyo ukuthi njalo so mina how come ngakulandzela kuwe mina ngathi into leti bad lengitibonaka ukuthi okrat nabantwana yabona like iblusha lonke lengangami yabo I'm 35 years old this year ngithena 35 this year ne kude umuntu na 35 lapha kulabantu lengibatiko mina lo successful lo owner the house that I own lo nathi imoto lenginathi kude so why should mina ngilandzele wena ngesipam mina I don't believe on those things I believe ukuthi mina mase work hard yabo ifana lethu yabona so ngibe nako lenginako njenganyala bona ngihlethi nani so I believe ukuthi ufuna ngidiscuss nani discuss emafonini yabo ukuthi ifana lethu bani yabona angeke yonke izawuthola approval but one time utothola approval somewhere if uNkulunkulu akuvulele yabona njalo so that was the reason mina lengingakaze ngine njani ngisonzele iduzana naye yabo na Moses wahamba wahanjiswa ngubani wahanjiswa nguye waphupha uma umuntu akhumbula uma siphusha tinto like ku social media sile tinto angithi siphila vele ngathi osiyadati uyabona so angeke uzungiphikise mina wathi so ngathi social media nokutshela ngithi kusele angeke ukuthi wena nginemuntu okutshela kufanele sikhane acula athi thine tumi yabona lo tumi watshela ukuthi hamba ufika uthi emgcwabeni already ingoma besiyakhile that day yabona just wena hamba ucula ufika ufake the trend ama fall yabo bethi yawa lembe uyawa yabona so just faka ama fall kunemuntu behind bekungulo muhlo wasempilo bakhuluma into le just mina bengingavili ngithi hey vela mina bekuvela wena iface uyabona but lo muntu bekakutshela ngibani nangi lo muntu angithi nale ngoma from the day one ngiqala kumrecord ngimrecorda Moses Gipa bathe Gibhit ngimlo mcula yonke le ngoma yena ufika lethi athi benithi ingoma ngiziphume nayo ke phela music video yavela wonke yabo lifana lethu then waba big njalo yabo into lefana lethu so iyakhomba ukuthi lento lo muntu uqaliswe ngilo waphusha konke abantu bakwathi lefana lethu then how come wena sothatha leyo muntu loyo uyibona
ngaphuma kuye Moses waphupha 2022 yabo washaya December phuphile beku-October skanti ngiphuma kuye ngithi no it's fine do it ma bookings nani tendele konke yabo ngama bookings ukukhumbula kafani ma bookings ayidinzawo konke lokwaba kwadi yabo bathi ukuthi just hayi manje udumile utokhola kwenda imali yabo kanti indzawo lenzawo lofuna wathi ukuthi indzawo le awuyibhokela ababhukha ngala awubiti imali le lengaka ubita imali lengaka uyabona kunenzawo le mali esetulu kunenzawo le mali encane uyabona into efana letho so la bonke into letho abatata that's why wagcina kanjani waphupha nanetinto bekadenda azaphupha uphuphiswa yini kusonke letinto letho akatati kuthi okay right umanyalo bekuthiwa hamba wenda so la mgcwabeni la ucula khona bekunemuntu bekathamba wenda so ethi khona trenda lento just that ngoba wona boy face uyibona so waphupha njalo Moses so nakaphuma mina ngena kanjani I buy a truck lapho bekude kulwa nami uyayibona bekude bengaba lidami wathi manje lethi ngicala khona Moses ngabona ngathi la kunenkinga la yabo ngathi la kunenkinga ngakupheshisa Moses ngathenga i-roll because ne business amangethe ngathenga i-roll nangithenga i-roll nayo kwelenkinga la yaqala khona nangithenga le roll ngiyithenga 2023 ngoJanuary nangithenga January ne uyavela ngiyayithatha le roll ke ngiyithenga ngibuya nayo 2023 January ngisilapha kunenzawo la seka khona manje bathi kuseziweni ithe njengala kimi ngisebenza rent water ngethe kunenzawo lapha na la kukha khona ama truck manje yabo sikubita ukuthi sezweni eceleni seclinic la seka khona manje so le roll iyaya lapha ne nayifika lapha bathi kukha mandi ePinar ayisilulu manzi le company le yemandi kuthi lethi i-roll yakhe operate ePinar ufuna ukubhadala 3500 rand lo 3500 wabani ngoba silulu manzi asembhadala sibhadala le gangster yabani yakhe lo MEC uyabona so kufuna mina ngene njani ngibhadale bani 3500 ukuthi i-roll operate ePinar nje ukuthi la juice nethi ukuthi operate la Johannesburg awubhadali masipala ubhadala an individual ngila transfer khona imali kuweshe umuntu wakhe lamgadisele epipini ukuthi thina nasifika kufaka ama roll uyabhadala ini bathi ifee yokuthi wena njani i-joining fee yokuthi wena njani i-roll yakho i-operate akunaphepha kunalo jazi nje ukuthi umuntu uyema phakathi pipe lami bhadala 3500 ngatransfera 2500 ngoba uma uceda wena njani uceda kuthenga i-roll nyana uyabo i-second hand i-roll le so uma uthenga le second hand le roll leyo ne kufuna ubukwathi ukuthi ukhrati uyathi usile woto kujaku cha konke ku right yabona mana uthi toilet uyava ukuthi ama break ngathi ayehluphi i-roll ifuna ithwala imali uyabo so angeke uzuyilo yabona uthathe le mali eningana ufaka lapha ulungisa ama uthenga injini amaphayiphi yabona ulungisa tonke into efana yabona i-cost kakhulu most imali yakho ihamba ibe kuphi lapha e-rollini naso so ukuthi ufuna 3500 ngisinwa ngina 3500 nyalo na 2.5 yabo ngo-transfer yebo now transfer to 2500 it's fine iyasebenza i-roll yabo na into lekhona ngithini siyathi ukuthi abantu uyabona abantu usebenza bona mfowethu besola ngisupporta all these years yabo nangisuka lapho ngena njani mina lapho ngithenga imoto ngithengela mfowethu selelo malini lo 1000 abathi usele uyabo hawu bona babona lokuphosta ngathi senza posta into Facebook ngiposta Facebook mina kunemoto kanti sihlala sonke khona lapha ngithenga imoto uyabo ngithengele bani mfowethu uyabo ayisuke inkinga nayo inkinga lekhulu ke lapho wafahla the roll mafastero yebo naphahla the roll mafastero iphahla tangibani ngiputsu na vezi lo munye lo weshe lengayitransfera kuyile imali bekamile lapha eceleni yabo kule bagadele liphayiphi so laba baphahla le roll ukuthi kufuneka ini le mali le ngimcashile uyafona ebhodi imroll bayifahlata la uyabo buyi ngiyachama ngeveni yagijima yabona ngiyafika lapha ebhodi kwendekani yabo ya imali yashort uyabona ngiphinda no sana ngathi yabona ukuthi ukhrati bengisaphatsha yabona yabona njalo ngiyavala ukuthi sana bese ngikhohliwe nami ukuthi imali ifuna ngikhiphe le yayo yabo ngitsha ukuthi uyabona into efana letho plus ngitsha ukuthi maybe into etami gugugu ukuthi basi ropa imali yabona ngithi hayi yabo uthi bayashort imali ngithi hayi inzaba ngazi ukuphahlade mina kanjani ngeke ubuvile wangifonela musi ngena njani ngatransfer ngabuya futhi ngatransfer malini 500 ngane boss ngicela ukuthenga le movie mfata ngithi transfer malini 500 yabo transfer 500 ngasuka lapha ngaya epolice station nange police station ngafika ngathi ngivula licala yabo lokuthi yini baphahla the roll
nangifika lapha epolice station nangifika lapha na ukuthi yebo bhuti kunjani kwena njani waphahla terol eziweni ngesimine uthi lo mphoyisa na hawu wayifahla le road ngesimine wafuna imali uthi lo mphoyisa kimi lona awathi ustabinari kuyabhadalwa wena Hayi. nakusetshenzwa la binari kuyabhadalwa ngesimine hawu kuyabhadalwa ibinari uthi kuyabhadalwa yabona ngithi akunankingi liqanda chuba livula ngithi ngiyalivula kunankingi yabo uthi ngibani ngesimina hayi wafana be-ANC balapha eMandini yabo ibanjalo ngithi okay akunankingi yabo senginyanyela ukubala ukuthi ngibani nabani yabo ngitsha ukuthi akunanzaba yabo lejazi licala hlale likhona yabo ngithi hayi it's fine akunankingi yabona ngithulise ngiphume lapha nathi ngiyaphuma same time ngithi ngiphuma lapha kwaCalifornia base siyathi usicetha kusuka e police station Kufona aba manje. kufanele lapha epipini Bona la baka la asibadala kuba imali bathi njani ukuthi mina ngilapha e-police station basebenza namaphoyisa. basebenza namaphoyisa yabo ngathi hayi isifani ngangabe nizawona ngokucala yabona ngathi angakulandzela yabo ngabuya futhi khamba ngomalanga ngitransferele lo 500 yena malini 3500 yabo so okay right nadi kuyaphusheka yabona okay babona ukuthi okay lo muntu uyaphusha yabo lo mfana libe kashaya road wathi bhodi ngicela kuyekela yabo ngoba inkinga lapha abahlala basifuna imali yabo and wena always nasicheckisa kuwe yabo ubona ngathi imali sidlile ngoba nasithi nasiqhamuka lapha wathi baba uthenga amabhiya lapha yabo hawu okay manje yabo le njalo imali ngiyaliphumina akafika umuntu nakuthothi ngiyakhipha ngizathi ngiyabala yabo futhi ngiphethe kume 2000 wakho ufuna ukucheckisa yabona nathi ngiyabala thathe 500 ngala i road ine track wena uyibona ukuthi yasebenza yabo afika thathe 500 wena njani ngoba uyabasaba ngesimine yes okay akunankingi ngathi nabhuti hayi ukuthi siyekela ukuthi siyalwa kume njani mina kuthi ngilwa nawo ngicela ukuthi okay right nje ngithi ngishayela abantu ukuthi mina rola ngazo ngishayela ngathi lokho into otshayelela but into lokhona ngokuthi ngishayele yabona utongifundzisa wangifundzisa 2 weeks lo mfana ashayele roll ngachayelela uyabona nangichayelela shothi lapho bekunguJanuary bekunguJanuary ngithi lesikhani kwenteka lokuqala but balola phana February lesikhani ngithenga imoto imali imoto then March lesikhani afunza ukushayela sekela lo msebenzi mfana uyabona sengiyashayela sekushayela mina manje inkinga sebaku abasakhona ukuthola le mali yipi le mali lebo bayithatha lapha kulomfana uyabona nayo kwelenkinga uyabona so mina okay right lelo langa lelo ngena njani abakhona ukuthola le mali lapha kulomfana lapha kimi ngithi abasakhona ukuyithola so uyangithi hayi ngibambele lo mfana ngibambele yabona mina nami business ngane ngevini ngibhiza ngisebenze ngevini yabona ngifuna ngicale ngajust ama customer yabona nangimuva ngelo yabona ngali veni yami ngenzawo lapha bahlala khona lapha kwesitolo so kamaboda ne bandlula ngiyadlula so ngibuya kuphanda yabo ngiyadlula ngale veni bahlidla bahlala khona banatha khona lapha yabona hawu nakya angibabingelile yabo ngiyadlula ngendlini uyabona ngihamba ngendlini yanza ngababingeleli angithi number 1 uphule road kwesi2 wena njani futhi ungibhadalise imali there's no need ukuthi mina ngaze ngubingelele ngalana kunebantu abashonile lapho lebo lesibati thina simphakathi ukuthi okay labo banjani ngilokubingelela njani ngihlale nawe njani uyabona njani so I don't see a need yabo ena njani ngiyaphuma ngiyamekela yabona ngiyadindlulela ngithi nangibuya angithi bona already bane phone yethu number 8 angithi nangibuya lapha ngihlala lapha endlini yabona bashiye lapha ngingena lapha endlini ekhalami yabona nawusuka lapho bafona ya uyandlula wena yabona kufona vezi ngenamba yamabodo linetha lesitolo lapha yabo uyadlula wena la awubingelile masoja yabona isimina masoja ngingakaboni masoja mina yabona mina ngaboni masoja mina masoja bekaku asimasoja amandla amsibise wena masoja ngabingeli masoja mina wena fanele yatselela wena nasikugcwalisele yabona ngithi mina hayi baba ngaboni masoja mina yabona masoja ndiwabona ngeuniform ukhuluma efonini lokho uthi okay ngiyamdropa mina kri futhi uyafona futhi yabelethi imali amasoja lambili masoja command bambita commander ngithi iboss yabo yabona masoja commander lambili uyabona ngithi mina hawo masoja boss lambili inzaba ngajeli boss angithi phela babweni MEC angithi ngihambela khona ngalana kuyi treasury yabo ukuthi lifana babhizi ngema10 so why intshele thine lesifufu sako
ukuthi thina sinike nini imali ekubeni nini nihambela khona ayihlangani lento uyabona so why lo nafanele uzelela wena intanda wena la skum uyabona esimina hayi baba asume kancane wena ngimdrop phiza phone futhi ndokukhomba sitobuya wena ebusuku sitokukhomba mina ngirilo kusile ngithi uvela memabhiya uyabona udlala iRolex engafiki yabo lo mfana benginomtshela ukuthi ungabuyi lead kushaya bo7 ubuyi la kuledi kakhulu 8 uyabona ngathi amadloti ayotshela ukuthi ngiyedi irole ingasheshi ibuyi uyabona ngihledi ngibuye wrestling 8:10 bengena ngo8 nangihledi ngibuke wrestling kusuke lapho ngitshela ukuthi irole yabo ngivele gede mfana makaba ayathanda wrestling balele nebantwana ngibukela mina wrestling abaye ababhore yabona if sport sama ngithi thandwa ngimi lo muntu ibukelela kona ngisuke lapho ngene njani ngitsha ukuthi irole ngivale gede yabona nangivale gede ngithi ngiyavula fast yabona ngithi hey ba sebade to check his yabona irole tongena ipark yabona lokho na kick pins ihamba yabona nangithi ngiyavula lapha eminyango ngeva inhlafu ithi pa yabona esikhanda eshaya ngesikhanda asathi ngithi before ashaya ngithi evezi wendani uyabona ngibona uvula leligeda ngithi yabona lapha ngibakuduka makhupha head yabo ngithi evezi wendani ngilebeka phone shaya inhlavu so engavala lezivalo fast atlatla ski yabona mfatu lapha sovile la sengiyambamba fast hey buya lapha nebona iva bashaya inhlavu lamafasteleni la ngase kamereni lakhe kamereni lithi bashangala phambili babuye futhi ngalina sithatha abantwana ngenhlanhla abantu bebafile nemshini lapha bengipenda lapha ngifakele idokeli lesi kuphela bokuthi ngifuna kusasatosheshe balo ngafaka amakhethini sonke yabona lo mshini umile lapha lokwashadi lo uyashala inhlavu uyashala bekamereni labantwana shala imishini nethombe lidala ngiqale ngathi ukusendela dona lethu shala imishini ngisengibambela abantwana mfowethu ubambela abantwana ulipotlight lapha ngiyambona lapha lo oqala ngimbonile wesithungu la surprise na put ba attend amacala bona lapha yabona ngithi siyabona ngalana ngithi ngidlula ngithuke fast njalo mfowethu ngithi asimela hangini ihlava ngeke izingene yabo simile lapha ehangini nasimile lapha ehangini lapha sena njani sime so ehangini yabona ihlava yakhala yonke lenzawo sine stakhathe ehangini athi khona ukudubula lakhathi ngiphethe ifoni ngifonela kwentelela Nicholas Khosa uyabona ngiyamfonela babe hey fona amaphoyisa fast lana khala inhlavu futhi inhlavu ikhala lapha kuwe uhlala 1 2 3 sekhala esekhaya ilahlala khona yena lo sokhala khala 3 yena ngithi bona amaphoyisa yabona ayuyafona vele fast yabona khani bashaya konke sebashoka ukuthi vele sesifile yabo suka bena njani bahamba nabaqedza kuhamba so amaphoyisa shothi buyaseduzana kakhulu ngoba ipolice station ekugcina nathi sebakhona lapha yabo amaphoyisa angena nathi yabona nakungena amaphoyisa lapha bathawu khaya kwendekeni la uyabona sebakhona abomakhelwane sebafikile lapha bafuna kubona basibona siyaphuma lona emini kwende so mkhazela lapha yabo amaphoyisa wathi babe behlisa moya kancane kwendekeni sengiyachaza ngithi hayi ivezi uthe emini uyabo nyalo ngimboni yini nalaba bafana uyabona so into lekhona wathi iphoyisa wena nje licala yalivula ukuthi mina ngiyaqala vele ngiyalivula uyabo wathi iphoyisa okay right bhalisa uyabo statement uyabona okay right little iphoyisa kimi angibangisho into tokulo yabona sikhala lapha ecourt lesikhala kokuqala lapha police station ngave ngathi abafana bensi yabona ngilaba same people labena njani labethu zodubula futhi bahamba nalabanye bela kubo 16 ifini ngana mistake nangithi ngiyacabanga ngibathi ngoba ngibabale kumadima yabo so ngiyayibuka ngithi okay right bathi bekunabo bani nabadubula yabona ngithi mina lovula eligede ngimbona labanye bafaka amakhupha head nguvisi uthi okay akunankinga ngiyabhalisa lapha nguvisi kwendekeni emini wathi yabona so ngangabhalisa baphi lesikhathi thatha abantwana yabo ngangababhalisa bekuthatha abantwana uyabona isikhathi thatha labantwana lapha uyabo statement sami sokuqala leso uyabona so ngabhalisa uthi wena inkinga iku ngisibina abafana bamadla msiki yabo uthi hawu uthi njani ngithi ukuthi inamba yamadla uthi nginayo ngiyathatha inamba yamadla ngithi babe msibe same time athi krika yi1 webamba yabo fakazi bokuqala lo uthi nguye ngamthola nangithi ngiyafona yabo same time webamba what hello ine true call emisa ngihla ngabe ne true call uyabona sengibonga lelitswele lo yabo
iyabhala lapha uSibongile Tswele. Hello. Ithe baba Msibi abafana bakho bacela ukudubula la. Uthi yena uyabona kusasa ngo-10 ekseni. Uthini? Ubona kusasa ngo-10 ekseni. Come tomorrow morning. Usho njalo. Hayi ukuthi hey ikhala 16 sekuzoke khalami likhalake. Ngeke uhlale ngadiva inhlavu futhi khala wrong up. Uyabona? Uzona hayi ufika kusasa ekseni. Just like that. Khala ama AKA khalami. Yabo? So lento njani? Uthini? Ubufika kusasa ekseni. Yabo? Uthatha emndeni, uyabona? Uthathe stepmother sam, Pinky Ngwenya ngimemulitswele. Thathe ugogo wami nomfana wasekhaya, 2 wafana wasekhaya nami. Uyabo? Sambe sifuna kufa ukuthi kani inkinga ikuphi phela. Uyabo? Niyapi manje? Siyakamandla Msiphi ekhalakhe. Okay. Lo treasury. Beka i-treasury ANC. Uyabo? Sihamba siyokhalakhe. Siyafika lapha nasifika. Buka la kucobana khona. Wahlede egedini abafana bacela ukudubula. Yena uhledi la. Njengoba ngisho, bahledi la celeni. Yena uhledi la. Ngithi mina hawu. Ngithi lo mdzala sethi ukutolola la bafana badubulile. Bahledi la celeni bangihleka. Ngithi mina okay yabona uthena ngithi mina inkinga ngendeni uyabo lithi njalo. Lo angitshela kona yena wathi mina ngimpingele nahlangana endleleni. Uthena mina yena hayi lo mnye umuntu. Uthena yena bekahledi kamadrada mina ngandlula ngangambingeleli yena. Bahledi labafana. Sengibuta ukuthi mina okera baphosa la ngadlula mina lapha na business barathi hey ntona khela tindlu la ngidlula ngambingeleli labaphosa shotong dubula kimi. Yabo ngathi mina ngiloko. Wathi ha ubolo. Athi anginankinga lokubingelela. Uyabona? Ngasaphuma nabadatha amangala sonke sahamba sathi hawu. Uyabona? Hawu la abathi mina angibingeleli. Uyabona into njalo. Sengaze kufa umuntu endaba okubingelela. Ayikho ekubingeleleni inzaba izabe isemalini. Excuse nje. Ayikho ekubingeleleni inzaba izabe isemalini. Lokhu just kumane sekuyangeda ukuthi wena shothi mina ngisetulu. Uyabona into njalo. Ofisha ngiketulu. La even imphakathi nale show bato confirm kuma comment nana bato kutshela. You understand? Mina ngimuntu ukuthi angihambile makupolitiki. La ngidlala amabhola mina ngiyakhola khipha imali. Ngikhiphela mina imali. Yabo? Ngikhiphe nginike imphakathi ngikhiphe 2000. Ngithi buyani ngalakithi ngasigodini nonke so 2000 nangiwini. Yabo? Ngikhiphe impuphu noma ungangena ku Facebook yami angikuthi ukuthi umuntu ukuposta namhlanje ngoba ngicala ukukhuluma. Ukucheck lapha ku Facebook ukuthi ubona ngibhalile lapha ngifaka impuphu ngitibekile garage kimi. Buyani 20 bantu ngithengela impuphu ngithenga ngitibanike abantu bathi niki. Bathi uthi nginginipost. Yabo lo wanyalo kokugijima kwanyalo muva lokugijima lo uyabona mara amabhola imiculo abantwana ngisite kakhulu yabo into njalo so mina ngivele ngumuntu lo busy lebantu uyabona so ngizwe ngicaka ukuthi okay right wena uma wena uyabona mina ngithi ngingade thanzi kuwe le ngithi ibonako bezinonike ukuthi ngakubingelela because mina ngithi thing hetako sipho washona angimada ngisho ukuthi nguye lo mbingeli lo mbulele bona but washona and ekushoneni kwakhe bathi ubitwe nguye so mina angeke ngize ngu-entertain nathi wahamba nabantu wahamba naye wahamba nathi wanyamalala till today asmart nathi mfana bekabhizi ngemakhamera njengamajita abhizi ngemakhamera so bekabhizi ngemakhamera kimi khona ngifo khomele elikazi so bengishuthwa nguye uyabona So wamthatha. Wayithi umsabi. bamba naye basibamba into emopolitiki angibathi wahamba lapho nathi wathi kukhale ibhamu phambili angikwadi mina lefana leyo yabo so uma kunemuntu onyamalele ushiye abantwana nathi 3 unathuma twin namunye lo mkhudlwana ngathi nangakho iminyaka uyabona so nathi uhambile ushiye abantwana 3 yabo Asibuyele emuva. Sebenitshelile ukuthi ngifuna ukubulawela ukuthi anibingeleli nephuma ekhaya. Iyaqhubeka indaba. Sasuka lapha sahamba thina yabo wathi akunankinga yabona nangala irola mfuthi lapho ngikwazi ngikhohlelwe lokhu bese ngikhohlelwe lokunye ukuthi irola mbe bangasayifuni ikhemandi lapha yabo because shothi mina ngine attitude yabo bese ikha enew school mandi nginamathanga besekha khona enew school yabo bese enew school manje still lapho be operator le role yami ukuthi still ngiyakhona ukukhangala ngothelela abantu so naloko still bekumona kakhulu asibazaba kungivala ngala wafuna ngasakhe lapha ngiyokhala ekudzela nje speed izinto abayincane yabo ngengikhona ukusebenza ngisabe nekule khandle mina dizila ngithi uyathi ukuthi into itikumbe khona kwathi ukuthi dizila ethola kwabantu banithola kwabantu bantu uthola cheap but dizila khona kusebenza yabo I didn't care about that yabo into njalo so bangibe kunjalo so lesikhani sebona seliqala livulekile
lesikhani sikhuluma lapha okay right sikhani sikhuluma nabo makwami lapha nalo gogo wami nalabo bafana bami bathi okay right anti balicaba bona ukuthi livulekile bathi manje bukela le role yakho ayibuye phela into command shothi mina ngifuna ngilanhlise emoya ngani ngale ukuthi ngalilandzele licala le role enjani ibuye into command kuphi lebe singafuna ukukhona lezi wini kusho bona yabo wafona Wiseman wafonela Weshe leli sibhadala kuye imali lezi wini wafona wathi yeke le road sale icommand yabo mina okay akunankingi yabo and into lakhona yabo like ihlobo nathi kubonisa yabona ukuthi bonga impilo yabo kuthi ayekela lokumacala wathi ngazi mina it's not a problem ngeke ngibe nenkinga nemitho wemacala yabo azange ngirabise icala ngaliyekela yabo leli shot esingaqicala lesi 2 lokuqala kuphahla the role belilodwana lesi 2 liyabuya ngiloku ngena endlini bo trespass bo attempted murder bo shooting what lonke lifaka into efana lento yabona so lesi 2 leqala lelo yabo then angirelaxile mina sekushayela mina vele kakhulu lapha erole mina ngile hard work uma ukhumbule ama customer ngesitaka phone yabo sinabo Facebook supporta kakhulu yabo so ama customer phone kakhulu mina ngovuka ngabo 2 ngoshayela the role yabo lezi sikhathi ngisengalimali sikhathi before ngoto ngilimatanyana yabona so nginokuvuka ngabo 2 ama customer kwaselile fast chabo 11 sengicede ecala kusebenza mina 11 ekseni ama customer afona ngayitolo mina ngwathelele ekseni yabo kakhulu so lesikhathi sambe sibasathi yabo ene mina ngalana nyalo yalo sengithengene itimoto ngathenga same time 2 timoto itimoto na utithenga ama second hand yabona ufuna ukutithengisa bengathi thenga ukuthi idami and labantu bonke labo laba abathumile bahlala la celeni lo munye wokuqala kumbe ikhala s4 nasekhala ami kumbe les5 lo wokuqala lo munye lesi lo attenda ku ikhoto kumbe les10 kumbe les12 ekhaya kupho lo munye kumbe les7 nhlala endasa laba attenda lama case leyo kulimala leyo liyamuva leyo ngilengise ngita kuye nyalo uyabo so ngiyachayelela mina yabo irole ngiyashayela babona ukuthi umuntu ubusy yabo and kuyadominate ukuthi hayi kuyasebenza egcokule kuweka hard yabona so ngivuka ngabo 12 sometimes nangabe kuthiwa uyabo ngilale kancane ngo12 sengivukile kube ngo2 yabo ngizabe nabantu batshele ukuthi ngizofika ekseni ngoba lapha inkinga kuyagcwala kubhidlwana so mina ngikhona kusebenza ngine njani ngiharvest lesikhathi fast ekseni base ngagcwala lamanye amarole basuke balela ngithi isikhathi baqala kuqhamuka ngabo 10 ekseni yabo mina already sengiseklishile nonke yabo so angina pressure bantu bangithatha ngamanye customer lamani kakhulu then nge mistake yabo lokuthatha ukukhuluma ukuxoxa ukuthi okay right hey yabona ku Facebook bangani bami yabona ngisupport funa kulandzelele enye role yayiva lento sasho ukuthi mina ngiba-alamisa ukuthini ngothenga le role nayo ke inkinga hayi ngani right khona lelanga lelo ngiyakothela ngale bahlala khona ngine tavern ngale bathi ngagudlane ngiyangena lapha etulu kunakuthuma khaya kodwa sibonga ukuthi ngaba lapha ngakhabothaba ngiyangena lapha na uyabona ngiyakushaya ngiyakuthela lapha ngithela thumatha ngiyathela ngalo kuhledi lapha ngiyareversa nangibuya sengiyareversa ngiyajika yabona ngithi lesikhani ngithi lapha wena inja wena udenda wena lasko uvale kwamadlana wena sitokubulala wena hayibo ngithi mina hawu imputhu loyo ngithi mina hawu phuthu ushokini so senginathi number taba ngithi amandla nata Wiseman ngisecurity lamandla ngithi ule wafona wathi yikeleni le role sale icommand lapha yabona ngithi mina hawu ufonele lo Wiseman ngithi Wiseman kunjani ngizafala bakho bangithuka abahleti la uthi ngibani ngizabahleti ngilona nalo bahleti lapha bangithuka bathi ngibulala bathi ngikhoma ngedibhanga uyabona uthi ndobakhulumisa ngithi okay angirelax mina ngiyahamba ngicithile ku7 bese ngithela lapha kokugcina ngicimba ngo11 ekuseni ngiyahamba nakuya ngihamba ngobeka irole yabona ngileviki lelo lokuqala yabo labuya iviki lesi2 kanti leviki lesi2 sengi-April 7 April seba plan ekudzala uthi lo muntu lo uyaphusha yabo asemenzweni njani ayobulawa sebabuya futhi nababuya ngani ngibekuse kwagogo wami ngasekhala s5 kunalomnye umntana babule omncane wami umduduzi litswele nami ngakatswele sibonga sikhule so abantu bathi ukuthi ababe munye sikhule si3 kungiyimi ngimdungu emgco sakhaya linye si3 lo mntana babule omncane wami uhambela lapha mina lengafuni khona
lithi notaba tema ANC yabo tema genge losaka yabo yabo so bengana sikhathi sakhe vele understand because angeke kunebantu abakhala kumindini wena uhambela lapha ngathi distance kuye yabo so lesikhathi leso ngijaka ukuthi maybe uthi yabo ukuthi kadle bangitricka ngakhona isikhathi sami sokuphuma basathi sinokuphuma ngabo 3:2 yabona bafika laphana ng3 ekseni yabo abafiki balo yabona ukuthi bena njani laphana babhacile shots kufona Mduduze Litswele lo mntwana abamncane kufanele ngibhuti wami ngizimkhulu kimi yabo uyafona ebhodi kama njani ngithi show kama njani uthi ngicela ukukhulumisa ngithi baba ufuna ukukhulumisa kuseni kangaka yini inkingi yabo izaba ungavele mina bodi kusheshile and mina nginalo ukuthi okay kanti ngiyani kusekretary abasebenzi yabona ngithi ngitsha usikole maybe uthi ukuthi ayibhodi yabo ngicela manje silungise manje bhodi chemi ngito sala ngiyekele into ukuya laphana sihambe sonke yabona sito khona ukuthi sithele manje sonke yabona ngiyarelax mina ngibe nenkingi yabo ngithi ayibukele buye uthi yena and mina ngicona ngathi usiyangithisa kanjani uthi yena buya le ndazi wena la khala mina mthangana ngisila lelo linga le ndazi ngale nginathunga nginalenye inzawo futhi lenza likhala mla ndazi lelinye futhi la ngikhala mla likhala mla ndazi tahlala makethala wamnyalo yabo so kanda usesithi yabo so then so okay right uyafona yabo uthi buya le ndazi manje mina ngqonda ayicabanga ukuthi lo muntu wasekhaya ukhona into afuna kuyenda yabo ngithi mina hayi babe ngazi ufike le ndazi vele ngidophuma nyalo yabo vele sengidungisela kuphuma ngoba ufona vele ngivukile yabo uzwe sengidungisela kuphuma buya la ngithi puta shilo khona ukubona kahle izafuna ukubona eminyameni lesikhani ngithi mina ngiyavula uthi okay yabo sikhani ngithi ngiyavula ngithola surprise kwaza amavili erole shebana hawu yathi ngirelaxile lo mfana ukhona music video wami yabona lebe sikhani ngisabhizi ngicule yabo ukhona la kule music video yabo ngabona yabo ukhona la kule music video yabo ngithi ngiyacakeka ngithi mina eyona surprise bana twana manje ungendana manje ufika ukwazi ama video roll yabo ngisafocus kuye sengikhohlile ukuthi lo umfonele lo wasekhaya sengifocus kubani mina usurprise kani ngidlalile ngisurprise ukwazelani mavili uthi epoti yabona ngiyaphuma la ngale libili ngalabe ngilala khathi echarini ngala kule nginemthangala khona but lelanga la ngibe ngalandazi yabo still libala leli one long nje singabe ngidivide leli stand yabo ilele ngala yabona ukwaza lamavili lapha ungivula ligede ngithi mali ungendani ntwana ungazi ubaleke yafana yabo ngithi ngifona nomfati ngithi baby phuma utobona la ngaphandle uyabona uyaphuma uyafa sekhulukhulu uyabona ukuthi phuma uthi ngiyafa ngiyakhuluma lapho khuluma nabantu yabo uyavela ngizibuka lo mfana kwazi amavili uyobuka mfati ngithi yini namfana uthi ebhodi mina nguthanza blind kutsala usiphushisa ngeke ngutshele manga bathi sidokubulala ngashaya imhla ka9 April uphila ngithi mina yikho le ndaba ngithi ngibani usingamandla msibi ngithi mina amandla msibi uthi ngithi maye why ute wedwana ngoba baningi labafali labantu bakhe lapha uthi sikhona sibaningi babhacile ngithi uyahlaya ngashaya impama leyi1 yabo la ngishaya impama kanti mina solo ngibuke yena so yabona njengoba ngibuke wena so sibukene so yabo ngishaya impama la ngishaya impama kanti labantu ligwede livulekile sebakhona bankapa la yabona la yabona ngiyabona bakapa la street so bathi kha sho kwavuleke yabo ibrain injury leyo angisasi normal njengoba le nto yami le sho yabo ibrain yavela le thombe lokusende le tona yavela straight bodokotela ngawa same time pass yabona ukuthi so uyabona ukuthi akuchala ingqondo sekuthi yabona abangena bagabelele yabona scratchless ubona this bashala kwavuleka so yabona badinga ukuthi artist kanjani la yala baphelele njengala akho so baphelele kwavuleka so bazame kwabamba so kunensimbi la yabona kunensimbi la yabona ukuthi ngasikhukhumukeni insimbi le yabonga la la yabona kunanda dobile operation bayende kayi2 odokotela bahluleka ndokukhomba into ofisa abhlungu nyalo
ngikhalisa every day Fabuhlungu mfethu. Buka ngokhombe, mazi usabe. Bukela. Man, buka angilokhomba ngeke uzubone kude ngeke uzuthuke kakhulu. Bukela uyava. Ukhamisa wena ngiyakhamisa kuqala mina ekhamisa ne. Khamisa wena. Khamisa mina. Sekucinile. Qinile, that's me. Ngimloyo. Phukile namathambo lawo. Wafaka insimbi udokotela bahluleka ukuthi uvuleke. Ayibesisa. Yabona ngathi kume njani? Ubona la. Ubona ugajiwe la, bobotiwe la. Yabona thungile yabona. Spinal cord speed. But ngi strong, yabo ngiyazama khamba. Ayibesisa. Ngimloyo. Njengoba ngibona so ngidisable lokuthi yabona ingcondo zona ngihledi nasicane sikaningi ngithi indoda ngeteksi yabona angikhoni khamba distance yabo lenyawo liyalokha yabo nalesandla but isandla sesingcole lenyawo liyalokha ligcine lithi so ngingasafuni ukusukuma yabo so ngiyendo lebese kanjani kwafa le ngcondo lesikhani limala ingcondo operator wonke emdimba walokha isikhathi sesibhedlela kwafa yonke le party le bodokotela babhala ukuthi never ngiphize ngihambe ngaNkulunkulu ngazama futhi ngaphuma ngasikhona kusukuma nje kuba ngikhona kusukuma nyato yabo but le ngcondo nangihledi so banginika amaphilisi lawo Yes. Ebantu libasifo sokuwa angigula sifo sokuwa ngazi ngigula sifo sokuwa ufuna idithi wathambisa yabona kuba ngconywana kancane leso sikhathi nakusasa ngiloko yabo then ngifike esibhedlela yabo bangifatu wami ngasihlala naye lapha bafika lapha bahamba labafana bangigabele vele bathini bathi ngihambile sengikhohlwe okunye lithi ngoba leko ngeze ngikukhiphe ngize ngikhiphe private parts lesikhani ngilele pass yabo bekunemukhwa bawuphethe bathi bajubalele kwaye lithi ngoba leko ngeze sikhombe abantu scratch isikhona so yabo yeah bathi balijuba yabo so nabasi balijuba angathi into abaphazamisa ngoba mina ngisabona lutho yabo badla phasi ngivezi surprise imputhu ngimdulutswele lo mntwana babo lomncane wami nakasuka lapho sorry what ngithi no mfowakini ukhona lapho ukhona lapho ngilona ngikhiphe endlini kimi yabo bahamba basuka lapho uphindze uyajika futhi imduduzi leyo sengiyatshelwa because angithi mina leyo yokutshelwa leyo ukuthi kwendekini after lo ngasibahambile umduduzi waphindze wabuya futhi shothi betombo sengifike cobo lesikhathi bangithatha bangifaka emotweni naye so khona bangifowethu lona bengifona ngithi ngiyamcwayisa yabona so uvala lo mfati mehlo ukuthi athi bekathi uyena njani uyangikhomba ukuthi abantu bathatha ngibulala uthi sengifile uyahamba lapha wambala esibhedlela so kuxhuxa kakhulu yabo nangabe esibhedlela angisathi ngizabe amaphoyisa bangena wafika amaphoyisa shothi eda kumbe esibhedlela kumbe police station ngathi kade lapho usikwendekani yabo nakabhalisa statement sakhe wathi imduduzi bathunywe ngimandla msibe ukuthi ngife nangifa yena utothatha irole yami ngoba mina angifisisi that was the agreement labafana lalabanye nabanye sibakhona abasebenze bonke shothi bayodla bonke lapha kule role lo ungena as a family yeba ngindo esayithola kuye watshela nemndini ududuza athiya ukuthi bathi sengifile ngali ngandivele lesikhathi into benganyaka kade ithule edu yabo so kwaba njalo bathi vele kunjalo wabhalisa lokho watshela nemndini wonke lapha bakhona bogogo ubu auntie yabo babaningi nje vele yabona bafonele sebakhona bonke abo wathi hey lapha phela nami ngende liphuza ngivumile bathi akafi
ngavuma angathi ngididwe yini wabhatha nestatement sakhe yabo lokho anguboni konke lokho mina ngitsheliwe lokho ukuthi kwendeke so ngitshele umndeni wonke angatshele umuntu loyi1 ngitshele umndeni wonke lebeka khona lapha then nayi lesayihlupha khona angithi ngiyangena namuhla 7 April esibhedlela nginyatiwa ngi7 April mhla ka 8 April manje amsibiso sasibhedlela so lo tovusela mina ngo ICU. This thing is like a movie, man. Ukubuntu manje. Ngisethe. Ukhona yaro. Azinje ukukhuluma kanje ngiyamkhulula uMandla Msibi. Ngifunda idoro zakhe. Wakhishwa as amxoxa 17. Bamxoxa umsebenzini because of double case. Le ukubudubula umuntu eCoyotes. Wadubula bafa. But how can the ANC like allow thugs and killers to lead this party? And like they know. Yabona ngihlale ngizwa nje ukukhuluma ngiyasi nje ungibona ngihlele ifoni ngiyabheka ngibuya na profile yakhe Facebook yayibona iVaterkani lapho yabona ithombe should vele lento le yamanzi like behlale sizwa ne ukuthi kunama mafia wama water tank water tank yabona manje mafias of water lake yabona nje manje ukuthi hayi. And this water is a problem that is created by the government so these people they can eat. There's no way we don't have water. We do. Just that they see the opportunity in everything, bro. Yabona manje mfethu nje wahleli la. Yabona wahleli la manje. Akunamanzi area yonke. Soweto yonke akazi. But la it's been weeks singenamanzi. Yesterday bekuneVaterkani just outside this house. Somebody said ayikho le ndaba yale ukuthi amanzi kuyenzakala ini. iANC ayinamali yokucampaign. But keep it tender yamaVaterkani so that they can loot. But these people like these people probably really don't have soul. These are just robots, bro. I doubt these people are human. We've been led by robots, bro. Because they don't feel any. Bro, we've been led by David himself. They don't have blood, these people. And the worst part, bro, they're leading humans. These people are not humans, bro. I bet. I'm telling you. At some point, we have to do DNA to these people. They are not humans. These people, they find joy when black people are going through poverty. They find joy when they see tears of black people. These people, they want to see us crying because they drink these tears. That's the only thing they don't drink tea. They want our tears. It gives them power wherever they serve. Our blood. They drink tears and blood. They are not humans, bro. Imagine this guy coming to hospital. He's coming to greet. Let's continue, my brother. Yabona isimali ukuthi sigcina ku. Sibhlungu kakhulu. Yabona? Ngiyavuleka imlomo. Ndibude ukuthi ngidla yini. Ngidla lidobo. Lo my state porridge kuphela. That's me. Mina bengikhanda imali cobo. Ndawo enkucocele le, yabona? Then nakafika esibhedlela ne. Uthi yena labafana kabathumi. Yes, bafana bakhe mana kabathumi. Ukhipha imali, unika step mad. Uthi na okay right, uthi namfata mtsaye. Yabo mthatha step mad bayinika. Uyasinika, I think maybe ku 2000. Uthi le yema petrol yabo ukuthi into nsinza nito mvakashela. Yabo mina ngiyafifiyela kancane emehla yabona. Bafana mina uyangibamba sandla, bafana mina ngani. Ngoyisiyo phela lapha. Lokuthi vele kuthiwa kwenteke soon kumbe kusasa ngifile yabo. Ngathi umuntu mina wathi. Number 1 ubidwe ngibani esibhedlela. Wathi njani ukuthi wena nginemuntu ongenele phela angeke nyalo mina. Nyalo bekusekuseni ngo3
3 le nto sho ukuthi bese yindekile icephelile angithi sewena into yangu 3 uyathi njani so ufike esibhedlela wona kusasa mina ngikaza ngede khala lakho phela mina ngithoranda ku mina ngede khala lakho lesikhani sikhuluma ngenzaba yerole ukuthi irole kudutshuliwe angithi so mina ngikaza ngoba mkhani wakho angikazi ngifuna amathenda since I was born ngikwathi ngokuba apply kanjani ithenda yebo so then wena ufika esibhedlela kimi utshole ngwane usindimele so sesibhedlela iwadini nami bone sibonke nabalona bathi bamangala ukuthi ukrat lo muntu lo bathi uthume abantu ukuthi batongibulala so sewadini basi batofakaza bonke labo nabafuneka bato statement lelo wodi lonke lelo lobhalisa statement ngebaze balopha statement batotmingisa tonke court bonke yabo so then okay wahamba yabo lo ngokuthi ukhe sesitshelwa muva ukuthi bane sibathi hayi batowina njalo yabo lelo wodi la ngabe likhothi likufuna lokho ukuthi wetha vele esibhedlela yabo but kuthi lo wambida wethe udini wakhipha 2000 stepa namsathatha mfowethu wami khumbula ngathi bengisabhizi ngaleso sikhathi leso yabona busy imali beyikhona vele leso sikhathi leso yabo ngiyathi imabhizinisi ami lamanye ngina imali yabo sengilimele vele sekufikile lokhu le site lonke leli akusebenzi lokuthi abunya sakhona kusakuzukuma asukumi sithe kusebenza lesi kuphela so nawufuna ukuthi ufuna uthi nyawo ufuna uthi bangigezisa kulo 4 months ongesibhedlela lo mina ngizongophuma so ngigezisa mina ngakaze ngigezisa before yabo so le ifona ngithi lesikani bahamba labafana lapha endlini bangithathele ngoba bengiphethe ngaphandle ngafonela kwendelela lengamfonela ecaleni lo Nicholas Khoza ukuthi ebabe lesikani fona mfowethu wami ngasibuthi obona lo lesikani basabhizi bangigabelele uyabo so ngafonela kwendelela ngasibuthi obona la mfana ugwaza amavili ngingacaba ukuzala abanye bakhona yabo so usho ukuthi ngafonela mfowethu wami ufonela kwendelela 2 bantu yabo then bayithatha le phone ngoba ngiphethe bahamba nayo akusana phone yabo said then mfowethu wami noma swap ngisesibhedlela yabo waba nale number yami yabo ngoba because siphila ngane number vele kakhulu fana ukuthi siphile ngeFacebook uyabona into njalo ngema YouTube angithi ukuthi uyathi siyathola kuphila khona lapha ku YouTube angithi into efana lethi yabo so lena le phone yabo mfowethu ukuthi ahlala nayo ngoba labanye abantu bababhukisa like imali ukuthi uyathi siphila sonke lapha yabona so sometimes umuntu angitohola ngithi 25 namhlanje i15 yabo so angeke ukuthi customer namhlanje ngaliniki yabo ukuthi fana net bengibathelele yabo so ufuna ukuthi labanjalo ukuthi khona abantu khona kungenza leyo imali leyo ukuthi ebhuti nayi imali yakho sayitransferele vele bakwendile most abantu lithi lefana lethi yabo ngoba bayifa lenza ukuthi bangenela yabo lefana lethi bayisenda imali back azamba ngirobhe abantu yabo then okay ngisalele esibhedlela lapho sengiyaqala ngithi inyanga lethe ngikhohle ukuthi yes2 noma yes3 yabo sengiyakhona ukukhuluma yabo kahle ukuthi sengiyakhona ukukhuluma ngoba sebefaka amadrati so yabo wasikama kujuka ukuqala ngithi angifake amadrati so ne ngiyakhona ukukhuluma njengoba ngikhuluma so yabo ifone lebenginayo iyaringa hayi le number yami yakucala iyaringa le ngisebenzisa yona kuphi esibhedlela manje ukuthi unikwe stepmother sam luMandla Msibi noma unikwe mfana wami ntha angadi lapho ukuthi ngibani nomnikele number wafonela inumber yami leli ngina esibhedlela ukuthi ngiyathi bangichecka nzambama ukuthi u right mali bachecka ukuthi usaphila yabona mfowethu wami ukuthi uthi uhambile angithi seyachecka nje baby right uyabona alele naye athi ukuthi right yabo inumber leyo seden so nayo wafona yena wathi ngiyeva bathi ubala igama lami lapho waqala mfana wami nokukhomba abantu Jibana. la ngisho konke lokho angithi lento lena yobona eSouth Africa yonke angithi angithi ma voice akavona khona noma ya 2020 bani akhona konke ama voice lokho nakafona kukhona konke lokho angithi number yakhe na number le angithi na number yami nakafona le original number yami na 3 number yabo le yasesibhedlela yodwa ngisayisebenzisa but ikhona ngimnike yona ayisebenzisa lo mfana yabo ukuthi ngamnika ngoba waseswatini bekathi ufuna ifoni yabo manje ngicabanga ukuthi ngayilahle number ithi ngimnike lo mfana yabo bekasebenza lapha kimi ngathatha inamba letho salisebenzisa ngamnika nefoni yabo so senza inamba yakho ukuthi vele le ngisenze esibhedlela yabo usihlala sinayo siyathi kuzokhela yasebenza sele ngine2 number tambi ngisebenzisa for business yabo so ngileyo ngifonela khona wasuqalisa nokukhomba ngasi mina lo mtsala mina ngakubali igama lakho yabo ngikhuluma sesibhedlela ngilele angihambi kufile lokho ngibambe ngalapha sebenza lokhu kuphela yabo ngasi mina angakubali yabo umuntu okubalile ngimduduza umuntu wakho duduza ilitswele ubhuti wami wa drop ifoni yabo
ngimtshela iqiniso vele ukuthi bengimbale khona ngimbala ngoba ngekho labafana mina bangitsheli loya ufike wathi nalesikhathi babala mndeni bathi umuntu uthi bathunywe ngibani uMadlamsiphi yabo wathi mina okay it's fine yabo ukuze ngimbale khona asangamboni nabathumi ngadivalela ngidla khona yena wafona uthi esibedlela wafona yabo two into etelekile esibedlela ngithi ngaphuma nangiphuma kufuna lemlomo shothi manje bathi bawuchecka check yabona bathi lo mlomo operation le wrong ufuna ngiphinze futhi yabo athi mina inkinga le nto operation le bakunyala phepha ngathi usayine lapha lelo ukuthi theater ngithi bakunyala phepha ukuthi usayine ngathi yabona ngingale into ngihlupha lento le ngoba into ngishaya yabo into sinasayina phakane sengikufa kwami ngathi lapha kulabo dokotela ngicela ukuthi ngiyovusela just abantwana ngoba abantwana bangavumeli lapha ekudini lokulimala kakhulu abantu abancane yabo because manje ngiwavusela lelo langa lebe kuyi Friday ifungana mistake yabo ngiyovusela abantwana ngitobuya Monday ngani basi ngoyita Monday entsambama le operation yabo ngitobuya Monday ekseni wathi wena shock ukuthi uyabuya yabo ngihamba yabo then lesihamba lapha yabona ngilekani lesikhana lona wathi lesikhana lapha esibedlela wathi ngiyabuya sizokhuluma na uphuma esibedlela yabona yena amandla sasuka lapha bangithatha bangiculisa ngikhona ekhamba ngithi bangifaka emotweni bangisho ngale wheelchair na lapha esibedlela ngithi faka lapha emotweni laloku nduku yabona kuzama hamba ngakho hawu yabo suka lapho sayikhalama suka ekhalami bafona wathi ukhona wathi ngikhona yabo wathi buyana yabo sahamba sayikhala ke futhi sengihamba ngale nduku aya sengizidudla nyanga wathi kakhulu ngimkhulu phela kunaho mina ngimtimba yeah awunemali ayinyala sengiyahluphekela yabo yabo so siyafika ekhalakhe same thing again abafana abalimete mina bahlidi lapha emzini wakhe ekhalakhe bahlidi bafana bakhe emza nyalo ngendeni ngize ngingenelo uthi yena abafana kude lokwendile ngiyala abafana kahle kahle mina sengibabonile banemona ukuthi weniphila kahle wena umuntu imali ende wena ukhule nabo labafana bonke lapho so wena imali eningi that's why bakwada yabo mase mina ngiloko ngakhala tinyembili hayi pho yabo sasa sabini sabogogo ngimi ngogogo stepmother sami mfana wami ukugcina sakhile etswele ya lo ugcina baba wami yabo besisho besingakhi besifone samangala sonke bathi okay akunankinga stepmother sami bangicukuluza bangifaka emotweni mina siphuma laphana ngisinabo lapha ngilimetile bathi hawu bahledi futhi ngibo labo athi ngibo nabo bahledi bongibuka so yabo nyamba fika laphana hayi vele abantwana bakhala abantwana papa ngithi bajwayele bakathi uyabona uhambile inyanga dona na ubuya lapha bakubona papa so ulimele zokhehlekile ngebabhlungu kakhulu abantwana bami bakhala athi yo uyibona akhala nami ngathi into thini ku ngathi papa uthola ingoti yemoto nef imoto ishayisile ngabatshela njalo abantu bami ngathi imoto ishayisile into phila yabo ngahamba ngaye esibedlela yabo nginda ioperation ngapheza futhi ngabuya futhi yabo ngisho ukuthi ngisho inyanga kubuye S4 lapho ngana mistake ngase ngibuyile angazange ngihambe kahle bekufuna ngithe la Pitori la ngidojima bathi ngikuphi la kujimiswa khona le Pitori lili ngangishutha lapha ngijima khona lapha ukuthi ufuna ngidojimisa lo mtimba uyabona yini physio yeah but akufana la alima ngali yabona ngalabatha asebesebenza namabhizinisi ngaloko kuphela vele ngathi kakhulu yabo so before ngihamba lapha yabona ngilapha endlini angithi then uyafona futhi yena Madlamsiphi sebamtshelile ukuthi ngikhona bengathi ukuthi amtshela ukuthi sengibuyile esibedlela kwenye operation ngifakile ama bandage lawa lethombe kusandele lawa yabona ngimi lapha esitubhini khalami yabo la ngishuthile la ngime khona yabona so uyafona ngilapha endlini angiphumi shothi bangibonile abangidiliva ngemoto yabona abantu bahlala bagadile angithi shothi kumbe ngilapha batshela ukuthi amba nogada lapha yabo nase ngihledi la nase ngilapha endlini yabo bafona same time sebafona number yami sebathi ukuthi yasebenza ngangicela bayithetha ngithi simsapha ngithi ufona yena khamba njani ngiyaphila ngimandlamsiphi ngathi ngamanga le phone siwini simsatha simswapha ngithi kusithipha nyana ngithi hile wakuthengile ngimandlamsiphi ngithi okay yebo papa ukhona yabona ngiyabona ukuthi alokubuta ngobuya ukuthi ngikhona ngithi ngikhona uthi ngiyeda sizokhuluma akasathi buya
uthi ngiyeda sitokhuluma yabo azange kuphele na 5 minutes waba selapha ekhalama nasuka lapho uyangithatha mfati kancane ngiyacocoda ngalowo muntu ngiyafika ngiyahlala lapha yabo phasi lapha simninga thuthi itulo hamba nakhila gagu khona lelo beka campaign kuba cancel nyalo ukuthi bafake epalini bafaka yena bamba kwethula khila gagu ngiyeme ngikhila gagu okay ngimadla msibi ngikhila gagu ngimi nemfati wami C4 yabo khila gagu uhlala epress phone yabo ngithi yebo papa yabo uthi yena manje le role yakho ngoba phela sinesikhathi hlidi yabo Yebo. manje wena rabisa lilicala phela le role yakho ngizoyifaka iprayer emgwaqeni labakho khona ama pavement ngizokubhadala imali same time uyekele kwelicala ngathi mina lo mtsana mina cala ngeke ngize ngirabisa ngithi wena ukhonzawo abafana nabangithi balo ngithi ngibona bendele licala asibene kude lo muntu lokurabisa labafana laba ababodgwetshwe noma ngoba bogwetshwa kuyafana bophuma ba right angithi bona baphilile mina ngidisable nejasi moya wami uphole ngoba nangisole ngibabona la ngiva buhlungu ngoba abantu phela ngiphuma nodwa ngiphuma start imoto bangikhapha eclinic yabona ngathi lo into kubhlungu kakhulu kulo nongigula yabona leyo ngidle ngilibena ngakhona nangiphuma neliso lami libona libonakala ngiyalibona ngibona ngale leliyo wala ngithi bafaka insipho bafaka kanjani insipho phezulu libona ngibona ngawala yayibona painful but so now uphuma yabona now start imoto ukuthi uyaphuma so lilikhala esi5 la khaba umunye mfana lo ukucala lo ngenile bangigabelele enhloko now ujika ngale khala esi12 kumele esi12 kumele esi13 la khabo lo mfana lebe kwaza amavili la uphuma khona khabo lo uphuma la ketini uphuma la kimi uthi mvuru ketini uyehla uphuma laphana uhlala lapha endasi khabo kumele esi5 ungana mistake now ujika ngale skonterini khabo lo mfana lo munye lo ya lo munye lo vezi uhlala ngale ndasi ngoba le khala esi8 uhlala lapha endasi yebo ukuthi painful njani labantu laba yende wena waba disable everyday ubuka bona so net na uthi uyaphuma so ubuke bona uthi nangi phela umuntu lo ngento so uyabo kunjalo so uthi okay right usendelo ngathi mina lo mtsala mina ayicala ngeke ngize ngirabisa uyabo plus mina futhi nafuna ukukhuluma nami angifuni ukukhuluma nami uzokhuluma ne-stepmother sami angesingesolisa ngikhulisa mina yabo so wona ukukhuluma ne-stepmother sami yabo wena uthi ufuna ukukhuluma nami ukhuluma ne-stepmother mara mina i-role angifuni into enjani isebenze emigwaqeni yabo na ufuna isebenze lokusebenza lokuthelela abantu manje ucasha umuntu yabo ngithi ngiyadulisa yabo ngatshela omnye mfana ngathi abukamandi kude manje khala ngani manje bekude ngale yabona ngithi abukamandi lapha base bafuna uphize kuyibona epinari till le role isebenze epinari uma liqala lirajiwe from 2024 April kuze kube kunamuhla irole amayikazi isebenze ihliti iyaduma 100% ayifuna liqala lela njani babona ukuthi umuntu lositila kanantsapha so liyaphila yabo angithi bekunemali benginayo ebank then again futhi ngabhalisa imali government angithi disabled vele yabo i-brain injury angikhona imali yabo so ngiyayihola vele imali leyo permanent futhi njengoba ngibona so yabo so ngiyakhona ukuthenga imali ikudla yabo le mali yase ngiyicetha vele iphelile but ngiyakhona government akhona unginika imali engithenge ngala likhaya ngakho akutsala yabo nethi bantwana sekubhlungu bathi into abajwayela atsafani atsendeki yabo so kupontshe konke nangabe ngikhona khiba 15,000 endlini sengidla 2,000 something inyanga yonke le pain enginayo mina naleyo ibhlungu kakhulu nokuthi umuntu ufana ukutshela athi dot bahamba abantu yabona ukuthi ukhrati ubona ukuthi nangabe usetulu abantu bakhweshe bonke bakhweshe abantu bathi lapha ngathi kuponjile uyabo lifana letho so kunjalo wona abaningi sebayabona babona ukuthi ezola kuphushike yabo lifana letho but uNkulunkulu uhlala khona ukuthi usiphushisa lenye ilanga uyabo nayalo ngihlite nani uNkulunkulu wami yabo into njalo so ngihola le mali leyo leya government permanent njengoba ngibona so licala solo li on njenganyalo li attendwa mhla ka 17 April 17
ngibande ngijuna ngithi lo sithathu lo trial from 2024 fakazi bethi bam bonke ngande bam tonke beladubula kube 200 and something la bullet bawathola yabo bonke khona kuba neliphepha la khona ukuthi kuphelele fakazi nabonke kuphelele baje 88 esibhedlela khona aphelele onke lawo yabo ngalabantu laba advisor bathi shoota nelifile lasesibhedlela yabo konke lokho kushuthiwe konke sinako konke lokho ukuthi noma bangazi batshela bathetha ilifile lasesibhedlela bafuna kulahla bathatha ne 88 kufanele sibadlalele yabo ngoba thina lento ila family yonke le file lasesibhedlela yonke so noma ngabe sifuna kwenda ini yabo lamacala shothi kayingaki ayi3 into leseyidanger ne ngidubuya kulele ngelenye imfizifisa abhlungu kakhulu leyo yabo ayi3 lamacala yabo malicious damage of property mameda la 2 fakhatha nabanye amacala cut kuwo ngona lawo yabo ayi3 lama case noma checka Facebook yami ucheckele wrong uchecke bunga letswela ngithi funa usabani wena na 41000 ma followers ya usabani wena na 41000 ma followers lenye liyana yami but ngina le Facebook le ngiyele ngiphusha ngayo kakhulu yabo kambe ngitsini kubote ubusabala amacala ukuthi ayi3 then uzobuya kuleli linye ungitshele busafuna ukuqhubeka kunoku okay nje ngikhohle ukusebenzisa okay ngizokuqhubeka kulento ukutshela kulolu kunye ne okay ngisesibhedlela ne uyive lento ukuthi ibhlungu kanani tukwemndeni nakimi usesibhedlela ku ICU labafana baboshiwe bayi3 yabo angithi beyivalele kusukuna njani baboshiwe bayingaki bayi3 ngiyele painful leyo lengifisa kuhlungu kakhulu yabo nasuka lapho umndeni uye kubona lapha ukuthi bafuna ukuthi phela yabona ukuthi baphuma ngebheli manje yabo bahledi lapha ekhotho lapha bahledi imndeni yabo kune mail wamandla Msibi yena MEC umeli wakhe ukucala ngesilungu Thobela yabo ubamele lapha baphuma ngebheli babanika amabheli apho yabo nawo kumabheli 3 macala baphuma ngebheli attempted murder baphuma ngebheli bonke yabo even iphuma njani nabaphuma lo mndeni ukwatha semthamba bathi hayi bheli ivumelekile malini sengodle bangije usimani senkhohliwe yabo nabaphuma bona bangitshela ngikuphi ngisesibhedlela ngiyabuya yabo nabaphuma bathola amavini ma quantum so agcwele bafana beANC bagcwele ikhipha ANC dala bo 50 something to 60 afuthi ngathi 50 mncane maybe 100 laba bafana beligenge bonke balapha ngaphandle basupporta ukuthi loya baradla bafana basebendile phela shothi bayashifa into lekhulu hey bani sihlunjani mina kuyelwe mina ekhalami akukhishwa itilo ukuthi hayi man labafana bamoshile nangabe ngisibafana bakhe ngithi lo mdzala ngithi uMS uyitreasure ngithi bafana bakhe ngithi bafana balo man asibeke lini bantu khona kufunza sifunda ngithi akuphume imoto mina ngathatha ama petrol hambani no support baphuma umndeni yawo uyakuva buhlungu umfato wami bakhala baphuma ngene emotweni nakya babuye yabo bakhaphana bahlala kuphi nase babuye sebabathola bohlala discuss into emindeni lapho ukuthi ukwendeke uyabona nababuye babathola bahlika besitolo lapha yanlunga basho umfato wami asithashwa thini yabo akusinkinga mfata hamba yabo ayendlini sihlala nabo labantu ngitshela bona then okay solo licala mina angilo yathi uyakuyilwa sevasi bomsikhala duzana benda sola bekhalama ngikhohlela amabullet lama ngiwathethe lapha la ngibuya lamanye ngiwafaka ama plastic manje ngiwabe sengawakhohlwa ngisiphuma sesijagile yabona shothi kumamunye lapha etibham bekhalama umamunye lapha munyeme lapha lomnyama ngala lomnyama lapha bashasibam ke lapho hayi shayitulo
usalinzele lo ngala ushayile lo ngala usacabanga lo kukhale ngala akusuka ngala kukhale leli singala nawo sobamemede asasigwejwa thina ngibani lo wagwejwa lohamba nabani bani luphamba neboss shayisa bamcobo uve ukuthi yaka nebantwana la endlini nabo makhelwane lapha endlini lapha abomakhelwane lapha la endlini kunelo ngihlala senhlana makwetala wami lapha makwetala wami sobese waba disabled makolo bengichamukela ngibona u disabled uthi washaya stroke I think maybe amshaka ukuthi basingenele uyabo so washaya stroke sesihlala naye lapha endlini uyabo inhlavu umbhede wakhe so shaya so and ufuna ukushuthe bonke nje ngokushutela shaya so la mpedini yathi bho shala celeni naye la mpedini straight isikhala lapha edu dalela khona yamphonya inhlavu ngithatha inhlavu ngidopha ngitshele liphoyisa liphezele licala ngithi mina phela lapha na yabona badubula yabo iziphoyisa utibambelini inhlavu befuna ungadibambi bangabhali lo nangifike ekhotho ngiphansi sandla ngithi mina phela lapha laba badubula labantu badubula wathi iphoyisa na ubabonile ebusweni ngithi mina ngabona nje ngahlola le badubula yabo washo njalo iphoyisa kimi ngathi okay akunanki ngababoni badubula angabhali lutho yebo so then kwathula kancane bathula kancane batsha ukuthi abatothenga licala batshintsha lo yawo abakhipha lengodini walo sekunemlungu lobe amela amandla msibi ena sport esikhani maqala emed ukuthi kunebantu labafile coyotes angithi so lo mlungu loyo nguye lokhona somele labafana nyalo uJordan lo mlungu lo mlungu umela abafana labangenele bantu phela umuntu uyasesha ngaye ucheke ukuthi ukirato umuntu lo unawo mameda yini uyatshontsha yini umphakathi uyakhala ngaye yini yavis this sine sekhamera yabona into njalo siyavela thina ebantwini angeke uganga asigangi thina ngaze ngaganga yabo umphakathi angidlaleli ukuhlupha vela ngaze ngawuhlupha umphakathi na one day so yayibona so Jordan umela abani umela labantu laba inanjani laba yokudubula so babuya babona ukuthi ukhona solo beku-April si-attenda ngikhohle ukuthi April bani yabo besi-attenda kumbe nge-early April kumbe ngiMarch angisadi kahle khona lapho man ngimangana mistake this year ne sele basi-postpone yabo from 2020 bani 2024 ngisesibhedlela so li-trial fakazi bonke kuphelele so li-trial now ufika bathi postpone sibuka kunika i-date alikhulumi uyabuya futhi postpone 2024 uattende kangaki 2025 so li attend kangaki 2026 so la postpone so li-trial akude lokhulumeni fakazi bonke kuphelele iqala ngaze li-trial lonke liphelele yabo bafike bathi postpone this guy is a mafia is big yabo phela bena njalo kuphelele njalo uyabo so I decided ngathi akuthini yabo mina ngadiwela abantu abamba-abuse ngakhona angisujwayele kubulala ngithi bajwayele kubulala ngiyikhipha lento mina South Africa fakazi bonke bukhona emafonini musa azibantu lokulandzela fakazi bukhona emafonini ngithi ukuthi bekafona phelele nasikhathi bafana bafona bangithreatenisha kukhona konke lokho nalesikhani lokubuhlungu futhi again lokunye uma thoka ukuthi imfadu yangikhapha eclinic yabo nemngane wami lo munye lo ngishoyo le ngithi bengifonela yena isikhathi badubula lapha nesikhani but before batongilimatha yabo batongigabelele yabo uyangikhapha umfadu wami bese eclinic lelo langa lelo ne nasibuya basithuka satota wena stokubulala wena nje ufuna ukuyela lo macala indanyalo leyo nyalo sibele nyanga le nale nyanga lo still bakwenda lokho it's people are roaming around the street but they are murders sabuya stokubulala wena yinje ufuna ukuyela lo macala wena ngase bagweje bafana becommander wena hayi yeah ondlule ngithi baby yaba ukuthi bengikutshela mina ukuthi nangabe kwentekana endleleni cha mina nemngane wami lo ngisho yona le yabo same thing baba sabuya ngokugcina kwamacala kwakho sinasihlanye thina
Ngipostile lela ngiposta ngayo ku-Facebook yami ngithi 6 June bacela kudubula lapha ngaphandle Chasbam ronga bamemete into sendani kaka phume bahamba kuthi nami mphakathi otomuva khuluma lapha ukuthi umntwana bandamsukele phela akazi angicale lo ngalinye ilanga sikhuluma umuntu ukuthi ukuba kwa rapper angazi nga rapper mina ngisho nemuntu kushaya impama ukuthi ukuthi wena ngishaya abantu impama wathi ngishayela umfana lo yi-1 lo ya lelanga lelanga ukuthi akwazi amavili baze bangigabelele ngishayela umfana lo kuphela ngempama ngisho umuntu ukuthi ngishaya ngempama ukuthi ngibhizi ngamacala mina ngikwendi lo yabo kafike badubule ngiyazi bahlala ngoba bafike badobhe etokwe letile lapho kudubula sathela kumabhuluku emabhosho yabo lo nginako lokwakhona ngithi basathela kumabhosho konke bathathe baphume bahamba dibuti into leyi-1 ngathi kunema jumping castle ngithi aje bakheza ngisawabolekisa yenza ngawabolekisa ngani nakuphuma shothi ngibitala abafana labe ngizabena nabo ngithi okhela China sambini ngikhabe so ma customer ngala yabo i-jumping castle angathi ngala nifaka kanjani yabo uyayifaka ngo9 ngifaka ngo9 nangikhiphe ngo6 yabo ngo6 na ufika abantu abasazi ipasi bafuna ukurelease kancane bafike kube ngumalume lo ndlapha yabona ufike bakhiphe fast yabona uyabekela kushapho 7 sekumnyama na ubuya ngo7 bamile lapha egedini lafuna ukukhuphuka khona ufuna ukushaya ngenhlafu phela uzofuna ngathi ugcina ngala macala akho usina uthi sometimes angithi indlela tiningana yabona usina uthi uyachamuka ngibatshela ukuthi ngala sichamuke khona ukuthi batshela ukuthi uchamuka ngala ngachamuke ngala yabo yasathe babona songena sebasemuva sova ngesibhamu sesikhala ukuthi beba ready 7 o'clock noma 7 seba ready ukuthi bakulenzile nithi washaya ngetwist inyana sikhala esibhamu bakuphendula ukuthi esikhona uzaqhubeka push business awupush business uyekele business uyahlala sendlini uvala ngo5 magede yabo mala kunemuntu ophusha ke Pinara athi yena ibika iMC bamkhiphile nyaka sase iMC yabo iphumile December April kanti batshintsha into kama tigungu yini ukuthi into kwabo lokwa uyabona uyabona so ngiloko bamkhiphile siyacabanga ukuthi babone into letile lokukhala but what about thile lesi abuse kana nyalo ukuthi ukhala into edifaka yini ekhathi njengoba bamkhiphile uyini manje ngasa like kwenzani manje ku-ANC akana position or like bamkhiphile akana position ANC nyalo uphume December April this year yeah but into lekhona mina ngisihlala nsawonye so mina nginelicala lelifaka yini sokufuna ngifa unamanye amacala mawuthi unecala lase Coyotes khuluma ngendawo le Java kuyo yeah labantu bakhona abantu bafa kwenzakalani kanti zikhe ngaya lapha ndoda ngoba yabo mina angazi ngasetshwala yabo angikaze ngiye vele lapha la ukuthi itsho ukuthi ngiye etavern angabe khona sithombele ukuthi asibona obvious ngoba ngiphethe microphone ukuthi bengiperforma but nyalo so far njengoba sengiso angaze ngiperform angaze vele yabo so ngiloko nje bo into abo Coyotes ukuthi badubula kanjani angikwathi uyabona nethi siyakubona ukuthi inzabeni into efana leto ukuthi vele udubulile enjanjani sedeni bufakazi abasafuni kuya lana bafakazi zakho yabo singathi bababhadalile ngoba bathembise ukubabulala nabo so liqala lingathi liphele njalo yabo ngiko lokho but lokunye lokwabo ukuthi badubulele njani ngoba basima video bekakhona dubula what angikwathi mina bonke lokho yabo uthi njani but akubona njengoba vele inzabeni shothi vele kuphelele uyabona yabo so into efana naleto yabo so nanyalo ngilo ukuthi Kalaspa yabo ukuthi ngachubeka so nami ngadecide ngathi kuthini batowati bonke yabo fakazi kuphelele fakazi khona umndeni wonke ukhona ukuthi beka khona ekhalami nathi noma nje wasihlethi sonke nje wasihlethi so abafuna ukutracker ukuthi mina nyalo ngifile ngife njani bakhona ukutracker lamafoni aseceleni nefoni ngiphethe you can escape lokho esikhathi ekhalami noma ngathi ekhalami ufike wathi yabona athi kumbe kakayi yabo weta nakhila gagu lukunyele ngikhohle kukusho lesikhani anakhila gagu ne khila gagu kude la khuluma lobe naceleni naye ngingimcala ngimkhulume kabi yabo kude lokubi wakukhuluma lo bhodi wavele wathi ithulela lesikhani bathi rabi sayicala phela isebenzi sifake emgwaqeni ngala mina lo munye lo khila gagu beyathi ihlalela phela selifuni yabo lo wakufuneka umuntu umfake ekwetindo
lo angakamuva nanokuthi mfethu asisho ukuthi Mhm. bonke abantu be-ANC bayabheda. ngicela ukuyiphisa leyo phathi Okay boy. lo muntu angeke mfethu ngihambe nawe uyotreatnisha umuntu or uyoyenza ini bese sithi You are a part of it. you are a part of it For the fact that Yeah. wena kuyothreatenishwa nawe ufuna Ufunani la la? because okumele akutshela ukuthi mfethu uma uyokwenza le nto zakho mina na. or ayisho there and there ukuthi kanti sizeleni la No, mina for yena Ufana. yabo. Angeke ngize ngikhulume manga because akakakhulumi then again futhi kungenzeka ukuthi wayibe wathi hamba ungilalelela. Uyayibona into enjalo ukuthi utofika kuthini lapha. Nguye sokumele ayisave kulokho Ehhe. asitshele ukuthi but asingasabi because manje angithi sifuna because akumele si-approache nge-fee. If you approach isitha sakho nge-fee, then you give him power. So we have just to be straight. As you come to the podcast, akumelanga nami ngithi hayi la silume siphephethe la. So we have to face them so they will know. Because the fear won't help us. Yeah, hayi nami angisabi yabo ukuthi Yeah, njengoba so- ngitela. so right now what we saying ngilele. ukuthi they all rotten. Yeah. Because waphelezela a killer, a thug. Masifika laphana uzothreatenisha ene wena waba eduze kwakhe wathula. Doesn't makes you innocent. Because now you were there. And we don't know ukuthi i-friendship yeni kangakanani with Yeah. this thug. So now into esishoyo ukuthi uma ngithi ANC abantu bayo bakhona aba-right and bakhona ababhedayo. I'm saying ukuthi cause angibazi bonke. But to me, I don't want ukuthi lento sound as I'm attacking them, but I'm saying there's a lot of people who are crying because of this party. People that are running this party. They are very corrupt, heartless. They don't care. And it seems like there is a thing with them and the cry of the innocent. It's fine. If what I mean, this is my personal view. Yes. In this day and age, you should be ashamed as a person. You should be ashamed. Mawugqoka isikipa se-ANC or uhamba ucampaign for ANC. Ufuna ukuza kule phatha lo muntu lo uthobani lo bekahamba naye emadlamsini. Killer Kago. Yeah, Killer Kago. Killer Kago. Killer Kago. Chris ngihamba nawe. Sovakashela umuntu. Uyafika kulo muntu wena. Uthi kulo muntu lo. Sula amacala lawa aso sizokupha imali or sizokupha ini like And when you quiet, mina asithi innocent. What do I say to Chris? But for me, it's admission of guilt. You admit you to guilty. it's a confirmation ukuthi As my comrade, ukuthi asithi ngicomrade right, umthini, Oh yeah. umthini ku Chris. So for me, I think they are all part of it. Yeah. They are all part of it. Mhlambe uye bekazofanda yona leyo mali leyo. Okumele unikezwe yona. Maybe asazi, but angeke mfethu uhambe nomuntu like umuntu mengathi kimi ngimphelezela yoganga. I'm part of it, ngizoboshwa nawe. So ANC for mina mfana abanas like banenhliziyo ezimbi nje. So minelo lenye futhi yabo le Okay, before ngitofaka lo yabo lo ngifuna ukushonya yabo lokunye futhi bakwena ayize into eningi labatendako yabo mfati wami naka esibhedlela ngesinama kwakhe lapha uya e-clinic soda esibhedlela e-clinic ne uyane moti yakhe ngithi yabo nelishayisile ngiyalishayise ngami ngaleli nyawo ngithi linyawo leli mina ngifostele ukuthi ngihambe ngayo lelo langa ngiqapha esibhedlela nangihambe esibhedlela kufuna ngibreake yabona inyawo so langafuni nyatheke
ngandiyaloga alikutsheli phela ukuthi nyalo sengilokhile kufana noma nakusho ukuthi mina ngisukume nyalo funa ngicala ngilgwedle ngiliphakamise so ngathi licala liyacala liyasukuma yabo so kanti ngithi ngiyashaya lapha ukuthi ngituthatha inyawo yabona ngibuya kuyena ma check up nangithi yabona yashayisa le moto yashayisa lenye imoto ngenhlanhla lo babele ngamshayisa washayiswa ngime wrong vele uyabo ngoba linyawo belingasebele funa ngibrike lapha uyabo so nangimshayisa wazi lo babe bhuti siyakwati sonke ibinari wangale kithi yabo bese isedrobheni yabo so then ngithi hayi ithi ngilule inyawo wathi angiyakwathi imo sakho ngithi lungisela le moto khulileka hambe ekhaya nedi yakho uDodi ibona washo njalo lo baba yabo ngiyambonga lo baba loyo so into le yendeka nemfati wami isikhathi aye esibhedlela hamba ngale moto yakhe yabo eclinic aya kulenze mawakhe amaphilisi athi abantu bakhe bayati ikhala bayati nemiphuma yabo bayilandzela le movie yabo athi bizi ngemaqala thina balandzela le movie bayilandzela yabrika lapha eclinic indanga ngathi yabrika la clinic yabo uyangena lanza amaphilisi nakaphuma uthoyet imoto ithi imile lamaceleni so tibhale lusaka ngile genga ngithi liya yonke bakhipha tibham so bathi nanichubeka lamacala ini so dubula noma sithathe labantu abakho lesikoleni bafunza khona bakhipha ifoni yabo inethombe abantu babami bathi sibo lapha watholakala ukuthi ngibo bantwana khona zimela ngenelele la kufuna ukujenera ngangena mfati wambe kahamba naSimphiwe bayi2 elulanga le azi mfethu siyacela like serious yabona sicela ukuthi le video ifike nakumkhwanaza ayibone because I'm not sure about the ANC ukuthi do they care. I won't promise you ukuthi ANC will come forward. Bengizafuna ngena lapho. Yeah, I won't but that one I won't promise ukuthi ANC would even care. But I don't know. I don't want to talk for them, but I doubt them they will come forward. I think it's one of the incident that they look and they like, these people drink expensive whiskeys. So they really don't care about you. Like you mean nothing to them. The minute you understand that, the better. These are just black people who happens to be in power and they hate black people. That's how. So I don't think our enemies can come close. But I'm giving the benefit of the doubt. They can just say, hey, we're coming. We're changing. We're trying. I don't know, bro. I won't promise you that ANC people will come. We have like so many people complaining about the party. They never come forward. If they come, they promise that they'll never do it. They failed to deliver uniform and they called me. Hey, we're gonna come and give Ugoke uniform in Angzana. I'll be right. I was like, perfect. They never. I was like, oh, he's one of those service delivery that you promise people and you don't deliver. So I was like so this one to us as humans is really like affecting us. You see, when I'm hearing your story, it makes me cry. Because you're my brother, you were doing the honest living. Like us, you see here, we're doing the honest living. We're trying. But ANC hate that. Mina into ngita angeke ngize ngithi okay right kona ngiyabona abantu bakhala bona batoti prove. That's what I'm saying. Into lengisho mina especially ANC yaseMpumalanga yabo. Mina I'm not in politics. Angilanzi ngapolitika yabo. Into lengitoyisho yabo bona bathi prove ukuthi yes thina siyema naku lasemakhona yabo. Istand sethu sitting at this thing. How we can fix it. Uyibona. So konke lokho kukhishiwe mina njengoba ngisho so ngithi mina I'm risking my life. Tuke umuntu ukuthi utongibulela shaya inhlafu. Manje ukusala kule video lethu solikhona bufakazi bonke kuphelele. And it's all on their face. Kushudo bonke kuphelele njalo yabo. Ukuthi okay kwendeke so ma video so ma phone utowacheka so now yabo lithi njalo check amafoni ami utowathi number yami na yakhe ibeka phone nakafona threatnisha konke lapho bekhona number tam 3 social media toke dikhona noma ungasesha noma 2000 bani so libe ngisebenzisa number leyi one
uyabona inamba le i1 demand bengisebenzisa yona noma ngabe ifoni ngalahleka nyalo manje inamba lapha abantu vele bayisheke lapha bathi lo muhle water supply ito vele inamba yami yakucala vele yabo sekuvela inamba yami yakucala le ngicala u2 lelinye u79 yabo nale benginayo isibhedlela still ikhona inalo mfana lo yangamthipha ngathi ukela kude nomtshela ukuthi njani wena lesi sibhedlela nangokuthi kufuneka inini yabona udoseza leyana unike amaphoyisa. My brother, we just wish this video, we will try, but we wish this video can reach to Mkwanas, and we hope this video will get to right people, even if it get to ANC. I think this time they can just stand up and fight this and give hope to people. Especially mendlini leshonelo kithi lekithi ekubeni bayade ukuthi ngizibani lobulela. Bayibona lento lenjalo. Bayade kunemindeni mina ngikutsha ukuthi mina ngibona 1000 is nothing lapha ekithi lapha bana bashonile. Lesathi ukuthi nangu umuntu obabulele. Bathi bantu bathule. Yabo. Yebo lenjalo. Du kude umuntu okhulumakho. Uyabona? So kanjani? Yabo. Ufuna kube namunye lo stand up akho. Yabo. Nama stand up nyalo njengoba ngikhulumela so. Yabo. I know ukuthi uzama ukuthi ucreate ufuna grab ubufakazi abona kungidubula kumbe yangidubula kumbe into yini but le video la ngingasayithatha. And we're saying to him, hey, if you can't make life, you can't take life. These things, uNkulunkulu will enter the ring and he will be exposed. His day is coming. We don't know when, but we're saying, Guti, at some point, karma is a karma. Karma knows address, so we're putting it to God, Guti. God will enter, and uzozo Guti. You don't play ngabantu bakaNkulunkulu kanjani. Ibreadwinner yathi ihlungu kakhulu njengoba usasho nje ibreadwinner ukuthi umuntu bekajwayele. Cha yathi ihlungu njani le mali? Yathi ukuthi even noma ngafika nje ngithi mina enyaka nyalo ku 2000 malini kuba 400 ngicela malini yabona. Thathe ngikunike le mali. Ngithi mina nangi 2000. iDS bokubhadala malini njengoba ucreate ne business nima business angithi. iDS yodwana bekubhadala 500. Yabo minus manesa ku 2000 asithi 2.5 ngiyabekisa yabona. Minus 500 kusale malini 2000 yabo. Ngalana afuna uhambe ngemoto uye edrobheni othenga kude uthela malini awutheli ngihamba njengazamba ngale vendi ayileli incane esibaro yabona ngihamba ngevendi ekhulu yabona kudlwane yabona ngithele nema 400 angithi kusala malini akusadi 1.6 sala 1.6 ibhadala masingcwabisana funeral ubhadala malini angeke ngirabela ama funeral bami bakudzala lebengibhadala bona le angithi uyathi ukuthi ucreate kunema cover ukuthi okay imndeni nangabe shothi ngiyashona yabona bakhona ukuthola something yabona ufuna wena njani lapho ufuna ucancel le angeke ucancel le imali yahle angithi uthi nangisakhona lena bayehlisa kusele 1.6 minus nangabe ubhadala 400 bakhipha 400 sala malini akusala 1.2 yabo 1.2 o 10 cross for the whole family, for ifamily yonke. And bekuyiphandela ungahluphi umuntu. That's the problem. Yabona umuntu uyabona lula nje athi hayi yabona uyaphila yabona. Uya stress, uya struggleish. Uyibona? Wesiphatha okay right akusinkingi. Yalo bese ngiphila ngemidogo. Sekufuna ngento enjani? Angihlala ngidla imidogo munye kwemali ngaphela. Yabo? Noma ukhamisa. Una ngento enjani? Yabo? Lapha bahluleka ngithi lapha ku public hospital angithi then bangirayitela ukuthi kufuneka malini wale operation ukuthi la isuke bayibodokotela ama special what ama special doctors akhona babala ngebona kufuneka malini ukuthi bakutshele ukuthi correct ukuthi yonke le operation so kusona like siqale phansi noma ukhamise ngoba wathi kufuna ngene treat enkalo sona ukhamisile yabo ufuna nto ngone to treat enkalo malini operation yalapha yabo. So wena shothi na uthola le mali ya government usala na 1.2 uzothenga igross uyithala ku imali nabathi bafuna 180,000 uthatha 180,000 udona operation leya shothi uneqhaluzo yof eyibona lenkingi. Yeah, maybe sinashona ukuthi siyacela makhono doctor abangakhona ukwenza le operation abafuna ukusiza
they can come forward and bekusize ngalama operations. Ya ngajabula kakhulu futhi lokho kakhulu labo ngajabula kakhulu lisovela ngilize lisabona yabo. I don't have a problem but lo mlomo ungivisa buhlungu kakhulu ngoba kufana nokuthi nyalo sengigeza amadini yabona wena angithi nawugeza uyathi ukuthi ucala ngaphandle na ufuna ukukhamisa yabo yangehle brush la ayingeni brush ugeza njani amadini ufuna ama historian ukuthi ulo uyabona yabona ihlupha la so uma khona lo ungabafuna ukunikelele ukuthi okay right ngwendela operation yabo ukuthi mlomo ubuyele ukhamisa yabo it's fine lokunye maybe nje ukuthi brain angeke usayilungisa lisa ngeke ulungisa yabo into efana leyo it's fine just lo mlomo ukuthi ukhamisa yabona at least lo uyabona ukuthi at least moya nawo kusho ukuthi akufani kunye kwendekile uyabona but lokunye vele angekusendeka yabo then lokunye vele lokubaleka kakhulu abagwetshe labafana nalo umuntu wabo labathumile yabo leminyaka semithe uyabona iqala lokuqala 2023 iqala lesi2 2024 kufake ekhazi baphinze badubule futhi bathreatenishe mara na ufike court nanyalo ngibuyela ngithi 17 angithi ufike ngibatshele ngithi mina phela labantu laba badubule Ikuphi court ehamba? Senate spread court 1 Let's spread court 1. yeah Senate spread court 1 yeah yabo Wow. Like already your life is at risk. Life yakho nefamily yakho. Have you ever thought of maybe moving? yeah right lapho baningi laba ngibude lokho yabo singube kusento ilula nawe udoyibona le nto yabo okay uthi okay ithi ngimove ne ubo wathi isihlobo ngabe unganamali kuje stokunceda nyalo ngiyaqhamuka yabo ngiqhamuka nabantu abami bayi2 nemfatu wami yabo mfatu wami vele bengithi hayi it's fine because ngiyakhona yabo ungazobe ne problem nokusebenza wathi yabo kwasho mina vele yabo ngasikhuleka uyabona because ngiyakhona ungazothi lulo kade likhalakho kade abantu abasho mina lokho uyabona so ufika nemuntu oqhalile uhola 2000 malini yabo uthi wena kahlali landlini la kuwe la sobonakala singase bantu laba letha something Mhlawumbe usho kanti ukuthi uma ungadayisa umuzi wakho la umuve uyohlala somewhere. Change province, maybe sell your assets, whatever that you have, sell house, maybe the cars. Uqala kabusha somewhere just for safety and try maybe open another business. Yabo sengikhulumela lokho ukuthi ayikazi yakufikela lo mqondo or lokunye futhi again yabo ngile ngahamba ngakho kwami ne ngamkhulu wami egame ne ngathi ngiyolo khona ne yabo then kunalenye into lokuthi ufuna uyivisisa uma uNkulunkulu athi uthi uyathi inzaba bengayivisisi nami bengithi ukerathi leka gogo yabo safike salo sathi ukhela bathi hayi buya ngalana wathi uyabona indoda yakho sidobona sena njalo kuningi yabo uNkulunkulu wathi yena kimi wena ngifuna ukubeka ube induku ebala lokho bengeke ngize ukukhulume nathi kwecamera nayinye ngokukhuluma kwakho even ecala kube ngarabisa abarabisa amacala but because God said kimi wena ubekiwe yabo then angichamuka ngathi mina ngatshela nasibali ngihamba naye ngatshela nemngane wami lo munye yatshana mfati ngathi uNkulunkulu angiphakamisa ngandlela afuna ungiphakamisa ngakhona angathi usho ukuthini yabo into lengicela ningitshele ningendise yona ingaphakami sebese ngiyamemeta ngithi uke banda ngenilunge njengalala abanye labangonile uma nguthi mina ngifuna ngisite abantu ngibe sibonele ukuthi naba abantu njengeBhayibheli ukuthi lo wakhona kuma njengokuthi maybe uJesu wavuka yabona le njalo ukhonile kuvuka but ingabe sengithi ngiyabona ukuthi nginemali engakanani angisite abantu because ngokukhuluma kwakho i-situation mhlawumbe ingachange for the whole area yeah khona izinto because through wena ngasizakala konke umuntu ngale situation because this guy this MEC kufuze ngabusejele everyone yabo nje into kumele yenze ukubopha bonke nale genge yakhe naye uboshwa
noma nganikwa imidili kajele u10 because uthe baya-attenda ne ba-attenda 3 ba-attendela ngaphandle bathendela ngaphandle shoda lo mfana wasekhaya lokufuna naye ngene uyabona loyo bazama kumvala ngani bange bamdubule ngalokuthi sihlala sonke endawonye ibona leyo bese ngikhohliwe yabo nabasuka bona lebe kahambela khona bamforja nge-rape last year ngo-April lenyanga yami engitalwa ngayo yabo ngo-April bamforja nge-rape ukuthi urebhile yabo bebamvala ukuthi agwetshwe so that angatofakaza ukuthi uthunywe ngubani yabo so lo mfo yabo wabanjwa ngo-April I think uphuma ngabo October ngana mistake yabo wafona naye wafonela inamba yami wathi bhuti ngiyaculisa ngicela ukuthi lekwentekile kuyitemdeni sitohlala phasi sikukhuluma ngathi kude ngilokukhuluma nawe mina efonini yami ngathi kude ngilokukhuluma manje ukukhuluma nalo muntu lo nothumile yabo bekathi libitala umndeni ukuthi ngibite emndeni wonke ehlale phasi ukuthi athi uchaza ukuthi kahle kahle kwentekini konke ukuze bathumeke yabo ngathi no angifuni lutho naloko stili angesimaphoyisa nakakufuna wafona ngenamba yasinki lomnye makhelwane afona ngayo lapha wakhuluma I think 1 hour something so lakhuluma cela yabo ngidropa phone ngicela ngamiye ngathi khuluma wedwa ngiyalalela so lachaza futhi ngiyacolisa wathi ngathi mina it's fine yabo wena lo ufuna kuyena nangokuthi bakuthumile ngasho njalo nangokuthi bakuthumile uthi ngiputse ukuthi ngingakuphi yabo ngikhona mina ngisendlini ungazi udideke ukuthi ngidonzinza yabo ngisendlini ngiyinto leyendeka leyo so uma yena aphuma yabo shothi uphume njani uthi abathole ubufakazi ukuthi urebhile kanti ngaphana babampressa ukuthi yena ngadoba ngifakazi ngala ade khona kufocus kuleli cala liphi leli le rape yabo wena waphuma wazicala kude ubufakazi ukuthi urebhile yena lo wasekhaya yabo so into njalo sayide lokhu shoko bhuti yabo yonke into uNkulunkulu uneplan yayo ayavuma yeah uthe unanengoma Moses khipha bathi Gibhithe yeah yawo Moses because this video will freedom yeah now the again futhi ngokugcina sengiyagcina kenyalo yakubona sabala ngathi ubala Moses qale siqale sasho ukuthi ngimle nga discover Moses ne Moses ushonile lo mfana ya Moses LK ushonile Moses ushone last year hayi man yazi ungayiboni hype yakhe ishona yamazi uthi kakhulu uke waduma ashona yamazi South Africa back number 1 we most trending yeah South Africa yonke back number 1 vele besicula ingcwabeni igenge cula kabi yabhibha bhekele yobhetha nje ibhibhela nje ingcwabeni so bonisa nakashona Moses Mandla Msibi bebammisila ngathi tibhambo Ramaphosa kwendekeni ukuthi ibhambo Ramaphosa kumbe afuna ukudubula Ramaphosa kumbe afuna ukudubula umphakathi Samuel lapho ngathi kwende kanjalo yabo bammise emsebentini bathi bamsuspenda 5 years yabo then wacela ama-appeal yabo then so la ngatholi appeal wathi next then Moses washona ngecar accident nashona ngecar accident bekunemgcwabo lenye funeral ngeke ngipromote la yabo kufanele ukuthi ngipromote ngingeze ngipromote yabo le funeral yena ngathi wathena nangishona ngicela kungcwatshwa ngale funeral leso Mandla Msibi waqhamuka wathi yena inento ngcwaba lo Moses Moses umngcwabo omkhulu akaze kwaba nengcwabo lonkaka Pinar ngoba omkhulu kakhulu Pinar yonke akaze vele even Godini Matsulu kwathi umngcwabo lomkhulu kakhulu uyi1 wa Moses kule generation yethu sonke Moses kude lo muntu even nalaba bathi ma yini bangaba yini intima yini ma politician kude lo bani umngcwabo omkhulu njengalo ya so wahamba yena wakho Moses wena njani wafika wathi ndobamba mina emgcwabo abakhiphe lo ufuna Moses wathi khona ukuthi nangafa mina ngifuna ngcwatsha ngibosibani then nakashona Moses senguye nemakhamera yonke lendzawo sekushuthwa yena ukuthi nguye lo njani lo phetho lomgcwabo vande turn off mina le ngadiscover Moses ngilele ngisemndlini angithi ngangenela ngiyarecover so angifuneki lapha emgcwabeni phela mina kutovela ukuthi phela umuntu wasita Moses ukuthi aphakame ngulo umuntu lomuhle wase MP ngilobonga nelitswele
yabo. So ngangafuneki emgcwabeni waphela umgcwabo laphana umuntu waba nesibinzi ngizaza lenye iliphoyisa lasenesport lithi lona laphana nengoma nanye kude lesatenda uyadlalwa lapha bengafuna nalabantu bangicula nabo ngisukuba nemafeature ngithi kude namunye wabita mina noma bengilimela ngithi bengavela maybe estage yabo ukuthi ngibitwe emndeni ayena yabo kuzokhela sisho ukuthi sisebenza naye njani ngoba bekahlala ekhalami lo muntu yabo sebenze njani wathi lala ngokuthula yini yabo into efana leyo azange ngibe khona konke lapha yabo namajita lamanye besibhizi nabo bayathi lapha stage yabo mina ngitimele ngento yami kuphela ngithi lala kahle mfowethu sicule dumi yabo ngoma yaduma kakhulu ngale ngithi yabo so Zaza wathi yena leliphoyisa lelo lathi na ngisestere nje bambita Zaza yabo wathi bongane wayizimini letho libeka emoyeni entsha yaMoses uthi wamphusha Moses yabo ngiloyo kuphela wakhuluma lokho kwathi nya yabo batshile bonke labanye ukuthi nami ngiyodlala ingoma yabani yaMoses labo DJ laba busy lapha aba busy ngento ingoma kude nami ngiyokufuna ayilona lapha ne stage kude nami ngiyafuna ukukhuluma nami ngesi i program yonke i director nguye kwabanjalo kwaba nguye kuphela amandla Mzimba lo busy ngicwabi noMoses but state Moses wasitwa ngini ukuthi abe khona This guy is heartless. yeah Bona into iningi into wrong la. Ngiyacabanga lento ukuthi labantu ba-attenda icala ngebail. How babanika kanjani ibail umuntu aba-accuse nge-extortion, intimidation, yonke lento le. Awunikezwe ibail. It's just a miscarriage of justice, bro. Mawaziwa nje ukuthi wena vele ulanda abantu endlini zabo. Uyaba-treat ngisho uyababulala nani. no wesiphathe ungimakhe uhlala kuphi angithi phoyisa funa to before leave uma iphela ngithi ifuna check ukuthi lo muntu lo ngenelo uhlala kuphi wena uhlala khali singaki Impilo yakhe ayikho in danger. Ama-bail condition anginokuzwa abanye bathi bail condition ukuthi you need to be 100 meters away from yabona ungasondeli into ey'fana nalezo mara nje le ayenzi sense ukuthi abantu bangabanika kanjani ibail Obvious umuntu phela. macala so Uyambona umuntu uthi wenza njani ukuthi uyakhona ukuthenga amaphoyisa ezwa ngayo. yasengisho ukuthi lento le inkulu inesense yokuthi yabo makungangenelela khambe abantu abaningi Kuzoboshwa abantu. khambi labafana laba Yeah, khambi bona khamba abantu abaningi yeah liphoyisa leli aba faithful ne liyi1 ufuna ngilibonge lelo ngilibale futhi yabo ngimashaba lo mnye sister go onke amaphoyisa lapha ethe liqala angithi lidlulile lelidlele lo wenyalo wes4 lobe faithful kakhulu umashaba yabona loyo ube faithful nguye lo wakhona kulanza onke lama J88 banokwenda butsutsa ngithi lama J88 ukuthi ulimele ngakanani yabo ukuthi lifanele letho wahamba according statement wabhalisa according yabo ukuthi lifanele ukuthi ngisengafi yabo ukuthi ukhirathe fast ukuthi yabona wafasha fast ukuthi lo dakhona yabo ngiyekuthi ukhirathe lisuke kanjani kuye lise lisuke kuye wabe sithola promotion waya drive yabo Thuthi nane promotion benzele ukuthi aphume kwi-case. That's why I'm saying it's deeper than that. Wena uyibona la so bavela athi thatha promotion because the aim ukuthi uyeke the case. Ayeke the case sale ku bantu aba right, abantu abakwi abazoyipheka yeah, kubantu abakhokhelwayo abakwi database yakhe. yeah but yena so far loyo ngamane ukuthi ngimani nasho ukuthi bangishaya ingcondo ngangaboni Yeah. but loyo loyo Uyenzile i-justice yeah kuye. uyenzile justice yami kakhulu kimi loyo ngiyambonga vele kakhulu ngimashaba leti igama lakhe ngimathi kahle ngisestere nje so uyabona ngimashaba loyo so far kimi nemndeni yabo ngiyamnika Yeah, igama kakhulu loyo nguye kuphela le ngithi sharp kakhulu labanye bonke cha ayikude laba kwendile kimi yabo ngiko lo ngiphenze futhi kakhulu ngibonge nani ukuthi ngibe khona la kule platform yende yabo ezijongoba ngisho if uNkulunkulu anami akufuneki ngichange because nikhonile ukuthi ngikhulume nawe evisise ngoba kukhona ukuthi nanyalo na state la sekuyenteka maybe sengibona maybe labasetulu maybe ngesinye baphasa sengiyanikhohlwa nanithi ebhodi buya phela sitobonga maybe bantu evisise nje njengale yabona ngoba kuyenteka ukuthi la iphuma
ukuthi still ngikhona ngiyaprotecteka kahle yabo from maybe Yeah, into, yabo. So definitely izobathola abantu aba-right, no brother, don't worry. so into enjalo kufuna mina ngine njalo nangokuthi nani niyangidzinga akufuneki njengoba ngisho ukuthi uma uNkulunkulu akukhethile nangokuthi ukhethiwe yabo akufuneki nabe sengiyaphakama ngiyabikisa ukuthi bathi no this guy ukhonile ukuthi ayilwele ipinari yabo la sichama khona sebese mina nani support buya phela stoponga Uzobonga, tuke abantu into efana leyo yabona Yeah. ubothi uyacula ngase yasikhuluma ngemculo yabo bothi uyacula lithi ingoma takho yabo into Yeah, enjalo yeah. semina sengibona Yeah. nina ngatheni pass uyayifisile njalo Yeah, njalo yabona yeah, yeah. so kufuna na umuntu ube faithful, you understand, if uNkulunkulu akulethile ukulethile into njengaleto, that's why bangijikisa bengikhona khona ngamkhulu wami bathi hamba le buyele emuva ubhlungu ngona nakhala sibama but ngoba yena uNkulunkulu uyasho ukuthi hamba I did so. Amara bahlulekile. Abahlulekile yabo ngoba usuzowafika la usehlule like nayo mayebhekele le video you lost dog. So ngifuna ukwazi mina ukuthi umuntu onjalo like yena uMandla Msibu umuntu onemali like lapha endaweni umuntu It's just a gangster. Yathi uzibona kanjani lapha ne? ngisho like current situation manje since Yeah. sekaphumile kulama position like umuntu onemali mawucala Power. usasena influence mhlambe ku ANC or what. Akekho ku-ANC yabo into lekhona ne uzawuphumile ku-ANC angimathi ubhizinani yabo into lekhona ne imali angeke ube nayo uma wena una 300 bantu labakubukile bonke abasebenzi babuke ukuthi wena ufuna abantu kanjani ubadlisa nginabutsotsi la siqhamuka khona bafuna labantu ukuthi ubadlisa and wena le mali ukuthi banike nyalo so awunayo ngilafuna ngene khona la kulabantu bemabhizinisi badalani protection fee. So labantu bawina njalo lapha kuye bakhona kwene lobutsotsi ngoba phela thina nasingesebenzele protection fee esikhipha la lesithola kulabana ngesithole ngoba phela lo uyasithuma uthambana ngale protection fee na dibam amana uthatha ama protection fee. Ngabe ungafuni njengathi mina njengamso yabo angithi mina sisidumile yabo njengoba na 41,000 ama followers bantu kusabusabani wena iFacebook yami yabona so babona bonke boy 41,000 bathi ulimatiwe ngibani bayikuthi ulimate ngiligengile so wena abaqhamuka kuwe unesitolo sakho mina business bathi baba funa protection fee uhlala ngayikhipha wena uthi uyikhipha ngoba phela ubonile ukuthi izibando lodumile wendiweni so imali iqhamuka kanjani Example isebusweni bakho. Hayi siyacela kodwa mina ngithandazela ukuthi ibone Umkhwanazi. General Nhlanhla Yeah, Mkhwanazi. uzofika, Futhi hayi. General Mkhwanazi ngimbiza Moses. Yeah. Moses that one is the truth. Yabona Bayangafikela kuye. Yabona nje uma ikafinyelela kumkhwanazi. Hey. We're done. Justice will serve. Impumalanga like pro ini premier yasempumalanga bakhona ngibani Ndlovu bambita amandla la imandla Ndlovu ne bakhona abantu abanjalo yabo ngibo abantu efuna bashove into lenjalo yabo angithi uqhamuka lapha ngithi ingaqhamuka into seyiqhamuka ekutseni but abantu labalimalaku bakhona nabo Saba laba vese izinto zepolitiki mina sense angifuni maybe there's something good that is going to come from my political part but mina I don't okay I don't like I really don't I regard them as abantu nje banga exist because like really I don't mina ngase yabo nje mina angijoin eqembu angenze nix for reasons so angifuna nokuthemba kubo ngithi khonto abazoyenza babebona le video that's why I'm talking about uNhlanhla Mkhwanazi at least uma yangareach uNhlanhla Mkhwanazi maybe kube khona bemashini match abayibonayo sifuna izinto ekanjalo yeah manje ama politics mayivelile but bro laba khona vele njengoba ngisho ukuthi njani yabo ngiko lebatoti iveta ngithi njengokuthi ngiyabekisa njengaze eMpumalanga political party vele le dominate ku-ANC ubusa yena vele kuphela yabo so ngiko lafuna bathi ikhombe khona ukuthi okay right thina kwi-province yethu kwenzeka into ewukuthi thina siyasukuma Yeah. yabo ngiyinto lefuna bayende le yabo so ngiko lokubona ukuthi okay right abasukume bona babone ukuthi benda njani yes ibona lama inkambelo national ngala nabo still kuku but i-province yendini angithi kufuna kukhombe lapho kuqale kwe province ukuthi thina sendele ukusesimuvela kuphi e-national yabo into njalo. Let's hope my brother they will show up but God will enter the ring, I promise. Otherwise man, some of the stories I just said, some of the stories
are educational, some they just break your heart. But this is the end of the episode. We're begging to everyone who's watching this video. Anything that you can contribute, we'll appreciate it. We just hope things will come all right, and we pray. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate. Our details shown after the disclaimer. It helps a lot to those families who don't have food. So yeah, thank you so much. Kopayile nam Chris Kunene, Magamadonsela. I don't it. Yeah, James, how we out or what? Yeah, we out.